Nggih, nawakan titiang matur ing tedanen titiang make sareng sami. Durung titiang ngelanturaning nek solan peniki, pinirin narse sembah pengastun karan titiang. Om dirgerastu namo sidiem. Baru pamiarsa sane kumanti wangyang titiang. Merarapan nantuk pengenani desang yang pramu wisesa. Halih ide batari-batari sedaya. Wong ini mangkin titiang saking sekedra magong pongah juari. Tangkil prayong adarakan kunang tato carita. Sane mapi tegas. Boyo wenten tios, penuh kecangkit, penuh kecangkit. Penuh kecangkit. Aing nggih. Pada pamiarsa sane gumanti suksemayang titiang. Menawi datuna luwih antuk titiang ngaturan cerita malih bos-bos. Manuledang arsa dedaning ngaksamayang. Doning titiang meriki tangkil ke banda antuk manah pamerih. Nenten rumah sering dewek kelintang tamet. Tunuring ini kediat mikang. Nikawinan agung yukti pinunas titiang. Mantuk ring dedane sang meraku peranyan. Pustikanipun
Sane uning ring inek sesolaan Ramagong. Mana dedang arse ngicening titiang pawarah-warah pitekat. Lama kan wenten angen titiang ngelanturan lampah titiang kapungkur wekasan. Ayo nggih paru pamiarsa. Hadiamu nika mung ngatur pamungkah titiang. Moga riwastu. Wenten aseng walun kerahani desang yang Pramu Wisese. Titiang saking seked Ramagong ping kalirane penonton sinamian ngemanggun kerajangan Sante Cakat Tide. Oh, Santi, oh. Selamat malam Cekku. Uya upin. Aduh, yang heran makin alir-alir mangkin ijo aja depo dia. Salah. Wok dipindah cuma kan dia ipin becepot. Kejadian bagi marah tiang pesum ngiririt betul ada di Palu Pinipin gitu. Aduh daman natin tiangi napi mawilan tiang marah pesu tiang sing orang Om Swastiastu cuma tiang ada kejadian gara-gara Om Swastiastu aduh nak tuan kang sepedong tiap kang sepedong kang motor ini lihat. Teko nani ini muni-muni ini Om Swastiastu kah? Om Swastiastu. Jakok linjeng nih sepedaan sedap. Nunggu ya sengalau ulian Om Swastiastu. Hati-hati ngangon Om Swastiastu dijo ngangon. Kita namakin niko perlu seni budaya dan seni itu harus kita enten tapi dane pegang. Kira Riki mungkin angop yang andan dok. Wah, ini angin depot yang angop pet nih aja. Mesana tinggi 2 senti tukang. Nyun Banten.
mah tiang gitu masih. Moped, nyun aturan, nyun Banten. Wah, seling peliwat, sanggul kempet ganti. Sengel apa sanggul ganti. Tapi males kogong wih. Niki orto benar-benar niki. Ingin yang nengal begitu gede bos kogong. Kalau ngaya jam 4, jam daso mau payas. Kalau ngayah megamot PKK niki. Mau payas tentang jam lo. Bangun sasa. Bangun sanggul. Kene kan jalan tadi. Sebenarnya mau kipak kan. Mau jalan sebenarnya mau kipak kan. Kipak aja mau leketik sanggulnya. Kene mau jalan. Oh, di kamar niki. Kene dia cara lembu. Cara lembu kalau ke semua. Unik lembu disemekal ke semua. Belaganyur bang bengong. Angklung bang bengong. Lelambatan bang bengong. Ketanjen es bengong masih. Ini. Nyeledek sembani sanggulnya leketik. Nyong. Nyangin. Nyangin. Megambal 2 jam, bengong 2 jam. Ini bahaya. Mungkin dia ngaturan itu dangin PKK Driki. Yen pet prade mekarius kobong jaging ayat jatuh misi repot misi mesanggul misi mesasa itu kan jaglungan potongan kuni je kuni panggaul umpama niki umpama sekobong PKK marok kesu niki jadi ini umpama adinya Om Swastiastu, kamu. Ulu kuni, langsung kamu. Om Swastiastu. Kubuah. Mulai mengambil. Bebas mengipakan, seorang bisa sanggul. Nyan, wah. Pengamal 2 jam ya lengas kagong gara-gara poni ang berak yang kedet yang nak mikir sekogong sebenarnya lebih dari gitu tapi malah ya bumi mangkin penyakit liu dokter liu nak 2 liu bumi wop bungalo liu nak ngomitra liu dokter pikir yang angkal yang ngendep mana ini dia udah mikir kok itu dia ibu-ibu ini bertawang dia baru dia suka kakak apa dia kok kedeng sebuah ngendep dia dan nepang nih yang percaya main dari Jumat dia dan 3 meter tuh dia duduk kan dia mimin dia nanang dia nggak boleh dia sikut dong maksudnya mau kapluk pun nas demo nak ngol nas pinang merendah tuh bukan pikir jangan terus yang ini jenis yang mikir pedagang pasti ini pak ngasibinnya jangan genep pikir yang Riki memarakan di Pesraman Pandan Sari iring pedano dando maro-maro niki pidan ketua partai lah
bapo cicak sentak. Jak. Wah. Joget cicak ini cicak kerja. Ini dia kamu maturaya nangkil Riki di jam ali nangkil dengan jam. Soleh cicak. Tapi no. Ido dane mau kejang bengong noleh cicak. Agar bapo nuduk ciangon arak. Istri-istri pemekas ada di ini makacangon. Riki jak. Awe nangong kawang Tapi itu pasti bagus di dia dengan bapo cicak arang. Ledang. Sakit. Aduh. Banyak rasa. Dalam lengah ci. Tapi itu. Yang benar bang sing sakit do nak waduh. Enden. Dan ada sakit kan. Nang coba. Sing sakit. Kalau mau ye mata aja. Orang tu dong. Yang Istri-istri mau kajang bengong kekening ledang bapo. mau pijak. Mau pico. Bon bapo nuduk tiang bon bapo pada kan. Mau kajang itu dane mau taken. Tapi itu. Ratu nak lingsir, ya ratu ledang suweco. Modal be parakan nyak cara tongkok pangsekat. Awang kita jawab. Jom langsung kan. Awang kita jauh lidok. Dan Jauh li awang kita. oh ini jendan ni kau ngai. Ani kabus tu. Pangsekat kasang di dalam ni. Percis. Perawadan orang di bapa. Baik kalau ini pemanas kok. Dan olahraga bau. Olahraga. Bulan kuni kodang SMS masuk nyampen. Mana nabi tu? Aduh SMS masuk nyampen. Ini nang rayunan. Alain bapa masih ram di kamar mandi. Hei, Ada ngaji angkat. jangan turun. Tunggu ini si kok. Yang Gue siaga jikin peranan. bareng pemerajan. Ampun sami tu. Bungoy. Sangkar sampun. Toyo Toyo anyar sampun. Kulekah bang. Pun sami ampun siapa tinggal gini. Tinggal aku mas awang. Hei, Mau sanan bapak bunga cito. sana duit. Ampun sami bersih, ampun medrek. Konyang cito. Bang, Mendastran bapak. bang, Konyang. bang, gampang di Bandung. Jom sedina. Kalau di Fiji jangan ayunin di Bintang Bali di hotel Bintang Bali uang pitu tuh Jangan sadar pun pipes. kacau sih Bang Jaki jangan terlalu makan pipes. tadi Bang Gonong. Dan. oh Ya. yang benar memarakan jenang lingsir yang benar lah karunak nak lingsir sing tadi modal Yang tenado. Jangan bawa api. ani di jalan bapak Tenado. kacau sih Tenado. you tuh Yang tenado mana api umbang oke.
mari ini kok wis wadang be. Sakit banget ibu. Ane di lemari itu kadang gosok motornya kayu istriin ada kan. Inten dicoba ose unyang wah tut, inten dicoba sanu wah. Mobil bapak membaca. Mobil bangsa ini dicapur tuh. Jumpi mobil. Ane dicapur. Ah, para kane ngiring mriki sodeden belum apa ya singe bagawan. Bela berangkat, Ben. Nggak, itu dong gue napi. Gue. Oh, Ya, tadi sih ini toh. beda. Ini mapan pajak gitu yang pas kalau mati. Kayun belum apa singe bagawan mangke. Udah maning sang nak sulingi tawang ki. Tapi punika Apa ane madam sulingi su. su kingaraning luwih nih kingaraning tenang. Nah, mriki melingi sarwasane becik. Apa yo cara apa sing itu? Eh, Cara apa maro lakar mata cara ane madam japo mantara wedau memargi. sastra bakat pajeng apa. Kok matian makin Dani tasang subuh madane madan cansa. patut makin. Kulo wenang gegaran bapune Nyuryo Suwana. Nah, niko. Lunasi cemang lo Jakarta ngemangguan kerah ajengan. Bayo sapunika. Lo cucon bapune Nyuryo Suwana to. Nggih. Oh ngapian jagat pali panglo kerja landuh kerja rahaja. Mang lo Jakarta ajek niko. Apa kuwi cara jane Mama Loren ku sing atau. Kok mati Mama Loren? Ayo, nyen oren kene di jane. Nggih. Kok Langsing cara dicu di Aceh kuandane. Tsunami mau laluran. bah makaluka. Kok Sing tau nih jejak sing bapur ini di Bali. Banyak nunungil itu sanyang gue dewasa. nggih. Jadi bapur lakar kamu walaupun baca. Kowe mau wedau. Terus Ini sih Bekasi sih gitu. tapi tidak makin. Sekonden bapur kalpo merajaan sih gitu. Nggih. Piana bapur diceneng ayo di Jaya. Oh, ide yana. Ah, Wantan melingge Bang Yang dicang nam kele. kenal yo atau di tuh di sana. Nah, kantun mengolam tuh, nah nom tak boleh kentan. Apa yo ipisannya kanti jam 2 bapur sing tadi mau pulang. Terus bener? Cepukan ceneng ayu main kene internet. Oh, nah kurang kentan cara makin nom internet, Facebook. Takuting bapur sih. Itu perkenalan lewat internet zaman Dunia maya bahasana tuh. Oh, bapur mau jalan. Terus mudah-mudahan. Nah, ayo, abang ayo.
nih oleh yang. Itu ngale potongan kene. Gue yakti cegek. Makan nih. Nggih. Cai sing nawang. Ngapi deh. Begitu manjob mai ada telepon mulai yang. Wih. Aduh. Bata. Adi makan siapa yang nyanyi? Barang-barang manjob mai ada nelpon. Munyin teleponnya kendan. Nggih. Makanya kan macam-macam ada munyin iya, munyin kene, munyin kedo. Apa itu sama munyin kan? Ayo. Seng, masa sih seng nawang? Nggih. Yang kan seng melah HP. Aduh Yang salah. melah telepon kan yang. Aduh salah apa jangan lah. Apa seng melah? Udah ngomong telepon poloni bungut nyaman. Mantap. Iya. 3 hari yang lalu yang menerima telepon. Juga sore yang cai ke pekan beli bunga. Cuma sekar. Yang kan pedidi di jeroan. Nih. Pakai tepas yang mesiram. Kita siram di kamar mandi. Yang kamar mandi. Ada telepon. Di depan kamar mandi yang itu kan biasa meja ada telepon Nih, dulu. lengkap di kom. Pas yang mandi. Nih. Laman yang mandi kan seng demen yang ngangon apa adanya celana cenik. Ya, adik kedang ngerti celana cenik. Nawang celana cenik. Kenapa? Ini kaki apa? Pak, lembutai Yen juga. es maro cawet. Salah. Tulisnya dijual es cawet. Siapa bumbunya yang sadar beli es anain? Kok es dawet adanya ya? Ada es dawet. Bapak itu mari ya, ini bagus kalau mau nyanyi itu beserem gaji. Aku jalan dawet. Tawang dia newa munyi ini kok sing teman kin manis-manis. Ada. Pasti lu soro-soro lalahan. Lalah pengah negara-negara makanan. Dawet. Sing gitu kai salah tafsir spontanitas adanya jawabannya. Coba anak sedemen yang mau celana cenik, aman kaya pasti yang melaleng. Pas yang melaleng mesti rap mau kering telepon yangnya. Mau kering teleponnya. Oh, Teleponan. wih, jelek pikirannya. Yang sing jemaah telepon penting. Penting. Yang jemaah telepon sing karuan-karuan nyana. Siro kaden. Yang kaden. Nggih. Tanpa pikir panjang, yang dia cuat ke langsung. Jak langsung nyemak telepon, brak, batas yang menak semua, bang. Gaya tuh nerima telepon kan lo kenten lo. Oke. Ngejak pasti. Brak. Wala mah kesiap yang tok. Caro cicing ngencak. Anak gaya dah nih. Ah kenten. Mau kesiap yang kes batas yang menak. Terus kenten. Wih, kesir angin ini kan. Pakai lu kesir mah kesiap yang. Toleh yang pedet. Kenapa? Mimi ratu gede ngelawang. Adi barang yang ngelawang adi. Pokoknya telak yang dro. Aduh kenten. Kadunang batisnya. Nggih. Kajepit porone barang. Jak seret. Set. Blak tak. Blak. Halo. Nak muani bom saut itu. Pasti aduh cantik nak moni ganteng. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Dongnya dongkang. Kayak nak meleset ke munyi nani nih. Dan Halo, mau nak muani. Wih langsung spontan gaya yang gaul. Gaul. Oh gaul cara marcara mungkin ini ki. Cara pangnya baru kan lah mereka. Siap. Gaul ngenge. Saya ngerti saya. Gaul ngenge. Gaul artinya garang ulan. Ini mak telepon mau pelasahan kene. Iya. Halo, Sire Niki, kaget ya. Yuk somong aja saya seingat nak bunyin beli ini kak. Oh, Semeton. Man boleh ngejar agane. Beli oleh jukut paku deh. Ada ini jukut paku apa benar jukut paku? Benar. Benar napitan dan tawandang. Benar jukut pakunya. Jukut paku. Banyak jukut pasu deka desa Singakerta Deka. Desa kan Dor Deka. Kecamatan Ubud Kabupaten di
sing nawang gak tiang kakak. Lah nerva nikah. Nah, belinya beli ageng gitu. Semedon pasti. Ageng ini ada sing ngerti yang sing nawang ageng perak. Yang saya ngerti nih. Bukan ada kan ayam. Waktu nikah ageng perak itu dana yang saya nawang, yang saya kenal si Roni. Mendiang masih sing nawang. Ya tangga bayang. Ayo pasti ayo karena ngayah nyanan di rumah yangnya cukup paku Nih. Maksud beli ini kan kayak anak sepetawan gerak-gerik ayunya di TV ini cukup merangsang lah gitu. Pan beli ageng perak. Maksud beli ini nelpon tiang apa? Ayo saya ngerti gati. Yuk singkat kata Den, I love you yuk. I love you mendadak niki. Apa artinya I love you? I love you itu artinya batu lengasan. Kalau ini I love you sinawang. Apa artinya? Ke Tegaleng I love you. Oh, aku marah kong perak corona. Awak panah dua aku ngajak I love you. I love you tuh kalau ngomong. Saja, yak dia I love you. Kan nge, napi? Para yang lengah kene yang nggak kain masih sekolah, anak tamat masih SMA, kuliah nih di Udayana jadi I love you tuh, mar belok-belokan ibane kadene lengah, aku cinta padamu, begitu loh. Makanya, I love you cinta padamu. Aku cinta padamu, beli I love you tuh. Tunggu tiang di Jukur Paku. Ini adanya Jukur Paku gedeng lek-lek polone no. Anak yang demen ajak Jukur Paku gleceng. Aduh, dua kong lengah saja Jukur Paku nih kalau banyak nih kelek-kelek aduh. Karena nak Jukur begitu enggak. Kirimin yang bangkat diubut sehingga kerde. Mare kan mencelap kamar mandi ini benak kering. Wih, kering malek. Mending teleponnya ben pesung. Ben pesung. Orang masuk angin ratu gede ajak angin kau. Jam teleponnya seret. Seret. Halo. Siren iki. Gombera. Gombera bel. Oh ampun ada jang din. Tiang siret, tiang dalenyong aja. Yang berpikir terus yen kene modelnya terus yang kalau ngendep-ngendepan nih. Dalenyong orang demen nasi yang. Nanti tiang tunggu kalau udah minum saya tunggu atau di Jukur Paku deh. Masih nu minum akalang sapu awak ini. Bang perak masih gitu mana di teleponnya dan balik main di jek ada nyongkok. Gombera. I love you. Bang perak. Ya kita gen. Gombera. Dalenya. Ayo kita kemana? Keman ya. Bantok. Ya. Pakai tuh bang orang itu putus yang terusan. Betul tanggal ini saja yang main nangkil ngayah. Bang selamat yang asal ngayah nak demen gaki ya. Nangkil. Pakai tuh tersiar kabar. Tersiar kabar. Cai beler. Cai kone satpo mekejang mekalukan di sanglah gara-gara cai. Oh, biur orkan ini. Biur gara-gara cai di rumah sakit nak di sanglah pisau cai panak leak. Menjatuhkan nama Puri dan Nanio. Rumah sakit pisau yang kene? Cai orang rumah sakit sanglah na buy. Nemara rumah sakit gede gitu boleh sih. Rumah sakit
Kengken, sing aku. Bin yang endepan nih. Adi gitu. Adi. Aduh lengah satpam lengah petiang lengah nih. Kengken. Rumah sakit Cangla. Ah. Lingga. Ah. Mut ya puh. Ini maru rumah sakit gede nih. Oh, Kengken. Maksud sini. Kan bener tuh. Kengken. Yang dia aja orang mira tuh rumah sakit ini cenik sajan. Oh, maksud sini sing miso. Dia miso. Oh, ngorang rumah sakit Sanglahe rumah sakit gede besar. Lingga. Wah. Rumah sakit bisa hidup-hidup kan limpos rasanya. Salah asumsi nih, salah asumsi nih. Asumsi itu peleh tuh. Nah, nyanang kayak Kang Pera. Dalanya. Tante. Hati-hati ya tuh. Adi. Ya natu sakit, yang itu payu medunangan aja salah satu niki. Kang Pera yang dalenyem. Kengken. Orin ragane yang diberhubungan niko, jangan lupa. Kengken. Penyakit AIDS sedang merajalela nih. Bukan maksudnya. Ingat dah cara nggak motor helm yangon. Oh, ada cai porno. Sing porno bebasan Pak Gubernur niki. Yang kan kau nganten. Nah niko ampun sakit berhubungan ingat dah. Ingat dah di berhubungan niko ngangon kondom. Coba ngerti. Yen sing man kondom. Apa man? Pas kresek barak. Coba beler Bontok. Cai nak truna. Pasti cara berpikir biar yang blog gini yang cai nak truna udah bebas bergaul jauhi narkoba. Ah Wenden. Sekali masuk narkoba selamanya hidup susah. Susah sengsara. Bontok. Iya. Dalenyem. Banyak tertarik. Oh yang sembani dalenyem nak bengelang radio nih. Kan mulai selenger wakilnya nang rabe nih. Adenan gong perak adenan be. Kayak caranya merayu. Merayu. Lagu-lagu angan. Ora kan teman lagu-lagu. Lagu. Cikan juga lagu. Wah, dia sajaan gede. Wih, kengken. Napi dia gede ngomong yang ini. Yang sing sombong. Hah? Ya, ini jeneng dia. Man, yang apa tepuk sih dari bahan lagu? Nggih. Ya tepukin si kata dari bahan lagu. Dados. Kengken. Ada kata maka cas ente tadi kode alam. Ada tadi gending. Ada penonton. Ada penonton. Penonton. Bontok minta maaf. Suaraku agak rada-rada basah. Ya. Aman aku cek maka cos. Ada cek maka cos. Ando pasti cek itu. Cek itu. Man yang ada janur. Hidangan keningan. Candi niki. Ah. Candi sanya ada jam dah sepetang. Adi candi sanja di. Candi ini loh. Ibi sanja. Candi sanja. Wah ini berbahaya beli kaset bajakan. Beli roken dengan di tahun. Mantap. Ya. Nyanang melayu. Mas Pera. Tapi yang buatan ngertos. Aku gelem karo Mas Pera. Mungkin mau gini yang gini dong. Gendeng dangdut. Dangdut. Tertuju untuk Mas Pera. Mas Pera. Dangdut. Dangdut. Sekian lama. Aku semisi ya lama. Ini di taman di kampung nyampah sih gendeng. Cantik menawan manis senyummu, ku harap hatimu semanis senyummu, secantik wajahmu. Cantik menawan manis senyummu, ku harap hatimu semanis senyummu, secantik wajahmu. Andaikan engkau sekuntum bunga, takkan ku biarkan kuman yang menggoda.
kota, engkau kan ku jaga. Dengeng, ibu dengeng mestinya gitu. Gitu bocah mengenai ngumpera melayu berarti nama. Nanti kamu. Yang dancer nak yang. Mau dancer. Jangan jarak bulldozer dancer. Kita terbang tinggi. Abang kita nampun. Aduh kan dua ngigal. Tiket caranya panjang jatuh cinta mendadak gompera. Ngigal terus. Gompera jatuh cinta. Nggih alit-alit bang bisa ngigal. Foto. Ya. Kenceng. Makin lumun. Ada berkabar moyang, ada terusan nih. Anu remote hilang. Sakit. Oh ini alit-alit udah jangan mau balik atur. Wih jogetnya bapang istri. Aku seneng. Sakit di mana? Otak panas celuluk ki bae. Adi uya kawake. Kensing get. Ada kuluk nyalung awake ya. Kensing ketang cuma kat uluk-uluk nih. Wah udah pernah hilang. Kan? Apa hilang? Pernah hilang sih di biasa pernah hilang. Aduh angon siot. Wah, munyine dong. Tell me. Oh, siot. Long dress harane nih. Tapi lu? Long dress. Meni ngidol hujanan belus pakaiane terpaksa nih angon. Oke. Meni sing nih angon sing ben awake melak elung ngidol to. Solah barong ben. Bantak piyang. Kewah diajak ajing yang gawan no. Woi kewo aturan ngenen. Aturannya gini apa namanya terlalu ketat. Nggih jambu dipiwirino. Dodot pondok yen cikal metapo di mejut kepjet ketane. Kewah. Udah mejut kepjet. Kewah yang ketang masih sing tadi pacaran kene yang sing banget pacaran sampai umur 17 tahun. Wak nek nglamar sing banget pacaran sing bani nae. Peotal niki. Yani paling enak trune karbani nyapaten yang uluk sing ada mencipekan oleh koban yangi. Anak ini. Oh balik bang. Makin kayun lungo Joko Dewa penepi. Yani kene cai ngiring yang mau yangi nawang mau yangi pen betekin mau yangi. Cara paling muda ke jenangnya. Kan muda yang ade. Arin atuh. Asa kuluk mekalukan pasti ada yang Nika nak list wayu. Mau ayu. Uleng dunia tiang nyantos ragan wak. Meriki alih dia. Mau driki dah sarang parakan gue. Paman ngaturang ayah. Ngiring mau tiangi gitu paman. Tunggu udah dadi pesan kena pamane. Paman mabina-bina yang pesan. Tunggu dia tadi mau agung rogen nih rengang paman. Yang tiang pesan paman. Di daerah Mau ada sapu nika mau ayu sendado sapu nika raga meraga istri sendado sapu nika Paman bontok, nih paman sebang ngelah uruk-urukan nih.
Mo ayu nang mriki dumun mo ayu dados sapunika ten dados sapunika mo ya dia ni paman bondok parekan wonten mo meraga istri ten dados mo napi malih ring ajeng para sisione sami riki nyalit kayune mo ten dados pinunas titiang sampunang sapunika Ayu sapunapi mo ayu Ayu deh salah tampi. Cerita kalau Ayu nu di pohon. Anak kalian mau nak subemet gantinya mak gaya di pohon. dados met mo Asa katikene bebajang wayah. Terus di pohon dogenan. Sing teman bergembira, sing teman bebas. Dijade gairah hidup. Apa bajang-bajang bata bangun ngalih tunangan apa? mo sampunang sapunika mo punika wantah geginani dewek triki ring pesraman ngiring ide yaji yen mo sarang titiang ten raris pacang meratengan malih bobos luwen mo napi pacang rayunang mo ayu Arah. Mau tahan lapar. Jutatnya jani kene yuk. sapunapi kayun mo puniki mo Nyande jebos bendu ke yang begawang. Apang pusing ngalan tajam di desa yang baskara di pati. Mapan ado pernikahan ini irago kone pangsi detangkil di nani jani. Itu masih bondo. Langsung betangkil. dados wawu mo menika sapunika dong sampun raris kasepan tangkil saja buka kitu paman Patut dong. paman masih kedoling kunian ngiring-ngiring mo ide nakiling sing raw ngiring tangkil ngiring mo Ya. Oh, Ya. mau tangi jeneng. Mai Tangi metangi ayu. sederenge titiang pacang memang mangun nenten titiang meninjak wibawan aksi mungkin rumah pangkak untuk Ya. nih mulu madan anak cerit duit nakuh duit. Harus mulu. Sudah maning irago dadi anak cerit panawang tato di dinding pianak. kewan tenampura yang pisan titiang Yang mriki yang begawan. Panang pakal mriki sarang. kewanten ratu yang begawang ampurayang nalar titiang duanin kasepan yuk titiang tangkil Mau tangi dewa jenenge. Sing dadi patote dewa kitu ngemang contoh nih mok dewa nih anon para dimba. Yang kelehan saja nalincel. Paling yang begawan lo. Doa jenengan doa. Lebihan peraturan masalah ini. Bener mudonan nasi ngedotok. titiang nenten mapi salah duaning yang begawan sampun lingsir sampun sisu Yang marodo sih nak nyujugin babone. Masak panak pokelahan sing tawang sing ketok. Bercanda. Ning sampun api ratu yang begawan mau rasa was-was rasa kena babone lamunan jani deh. menapisani mawinan dados ratu was-was Kawan cipo. Awenang uleng tuni bapo ingup. Oren topo maling-aling dewa jakadwa. Raso sing nyitang kalene dewa kecap sing iso. sane wau titiang ring merakenan dimangkin sampun bosan titiang merakenan imo sane wau sareng parekan duwe Kewale sing gedopok. Aning ranayang lego masih kena papo caro jane. To sing codet kok jemak polisi to ranayang lego kena. Oh pemerkosaan merantai to.
Pangado masih gawe polisi sing ketok. Ning jege dewo pianak apa Sampun api ratu yang ane jani sing yo sangat apa ngepengete dewo sing ketok. Apa buen lantas si dewo suko madan meneh. Ke walau pengete ke bapo jeneng aja dawo. sampun api ratu yang begawan. Pangsing ane dewo salah ngapurake. Apa buin karo jani adone dewo dadi pianak bapo adone kok sama podo-podoan pantasan. Pangsing wit sangkane dewo relat jan kawe bawan aja bapo. Lang dewo mau pare laksana ngapo laksana ane mulo saco-saco. Enang tongos bapo. Ingin ratu yang begawan, titiang dahat yuk semayang pisang. Ring sayang ratu yang begawan, ring sekian titiang. Nalan ring ibu aku, dumadak-dumadik nabi sahananin. Pituduh ratu yang begawan, ring sekian titiang. Presiden tepi tiang pacan matian. Yang begawan nalar titiang enten panjangan sanane usanen yang begawan dan iringan titiang sani mangkin wenten atur titiang ring begawan titiang rauh tangkil menawi kesaran pisang jaga wenten bausang ring gawe titiang durusang sampun Ane maro subo bapo ngomargiang sodarmaning bapo sang bo bapo nyusuran Sampun uasan yurian sewan, sampun ikut. boyadno makajang sergap top bontok ane nyergao Jani subo lantas jam 12 karo jani api jo bapo sang suling sing nak ngrase sentuk masih sing Ratu yang begawan, sampun ang sumenia, duaning titiang sampun uasan masodo sani wau. Lurusang dimangkin ratu yang begawan, Pomosodo jeneng pomosodo titiang sampun uasan masodo. Roman bos ada damanan bapo Iya sampun, sananin sani kawenengin sampun. Udang, dan jeneng pengajang titiang nalar dulu, ngalih jebos titiang pacang iring ratu yang begawan. ning yang kedo ya cara rawat jeneng Jani bapo lakar merayunan malu ke porantana kewalo sodarmaning jeneng dadena lo sing kedo Inggih sampun. Ayo masih bontok Pangado angon bapo nyurio suwano ben mani sing kedo Sarano patot ngali bungo beno kemo ketama Inggih sampun ika sampun ang sumenia, titiang sarang imo, sarang para kanduweni pacang ketama ngerora sekang. Jangan berlayang, iri-iri jana. Irengang pianak bapo nih bapo lakar Ye, Yo moko
umat asam urat. Ramen penonton nih. Ada jak doang tali mbok si mangatus. Angin nawakan itiang matur ring dedanen cidang iriki ring Banjar Jukut Paku. Dan wenten raos sane pini becek atur uning ayam cidang lunas ampura. Yang bahasa Indonesiaan cidang tiada kata yang paling indah yang tiang bisa ucap selain yang mohon maaf. Napi mawenan kadi sapun niku. Cidang meriki nembe ngayah. Ni skala ring ide betara sekala ning iring ide dane. Napi malih cidang purun riki ngadak diajeng. Ide danen cidang wenten bete melinggih wong lincir niku awene cidang lunas ampura. Cidang niki wastan cidang I dolir. Dolir DOLIR. Doi damai. O orangnya. R lemah. I imut. R ramah. Dolir damai orangnya, lemah, imut dan ramah. Kewantan dicang bengong antan gedanya dicang riki. Dicang ampun majalan saking riku wenten perbatasan Banjar Jukut Paku. Wih, Jukut Paku. Yang dicang ngartos Jukut Paku, J jujur, ku kuat, Paku persatuan. Berkat kejujuran itu dan persatuan itu timurlah kekuatan. Maka dengan kekuatan itu danian titiang dikiring Banjar Jukut Paku meresidang nyangro karya sekati mungkin. Tudianen tapi tujuan yang mulia. Ngeras titi mangdo jagatnya selamat rahayu. Tahun 2012 dunia dikatakan kiamat. Artinya itu danian. Titiang tanya. Sekantun titiang hidup di Bali percaya wenten betara. Uning ngartin betara. Reng Bali niki wenten Bali. Bali niku nak ramat. Yang titiang atas Bali betara li linggih. Reng Bali gumanti linggih hidup betara. Awenan Bali ini aman. Yang ring Jakarta wenten unjuk rasa ring Bali ten wenten aman aja. Bali niku agama Hindu, agama luas. Sane ke bawah Hindu, patah teken Sindu. Sindu niku patah teken Tukan. Tukan niku patah teken Toyo. Toyo niku patah teken Tirta. Itu danen titang sane agama Hindu, agama Tirta, agama yang luas. Nas pertangan mun. Man bengong kan nyelengep. Aduh, ngesandir, macu koran, muncul itu macu koran. Pangtawang informasi puniki, berita mau kelaluk-lalukan. Niki aku berita maknyos niki. Lah terjadi keributan di Pekan Ubud. Telah terjadi perkelahian antara dagang tikah dan dagang mako. Dagang tikah saling gulung, dagang mako saling bis-bis. Enggen nyat berita dagang tikah saling gulung, dagang mako saling bis-bis. Ia naluh dagang mako, makannya peten bis-bis. Mau peras-perasan yuk. Kita soleh. Niki yo. Telah meninggalkan rumah seorang gadis berumur 18 tahun. Bernama Icoblong. Masak zaman era globalisasi ada nih coblong. Kuluk tianggen cuma Dewi ada.
Tuh cewek madan coplok, kasihan deh lu. Dengan ciri-ciri kulit kuning langsat, muka bulat telur, tinggi 3 meter. Lung meter tengah cewek. Di mana kan yuk? Yang dia ngelah tunang 10 meter, yang enep yo tiduran. Cara bangkung menyonyuin. Barang siapa menemukan ciri-ciri tersebut, Arab lapor ke kebun binatang. Ada jerapah. Boleh kita. Berita hangat dan mengebohkan. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. 95 tahun diperkosa niki. Pasti asam uratnya kumat. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman berinisial D dari Bangli bernama Dolar. Luar! Luar! Cing enak dibitari luar! Mai cing enak! Mai! Ngena di berita di koran ngena cai. Koran jangan nak. Oh. Berarti lemot top. Lemot top. Asal ada ngena di koran, televisi atau hijau. Lewat TV, lemot top. Lemot top. Lemot terkenal. Ian Caro di Jakarta artis gitu. Ian Caro di Bali ini Selebritis. Selebrak. Selebritis. Ayo, kayak munyi nih. Boleh nih. Boleh. Sing notang. Sing ngai sing not mulu. Nah, sekarang Sing not orang not. nah ketesan ki. Sang engkau masuk sini. Sing aku orang sing not. Mulu sing Baru notang. berita. Nah, nih kudu nih. Sing notang. Sing. Sing not apa kan? Mungkin nemu orang terus serang lagu sing not. Aku urus apa? Nah, aku sih sing pasok-pasok no gitu. Ama sing ngenot jeung sing ngenot. Ama ngenot. Udah repot-repot itu cepet. Ini sing not ci, sing. Ini not ci. Not. Ya nih, not ci nih. Sing. Tuh not ci tuh. Not. Enggak tuh. Kabajang. Duo punya kene lu matan cino. Cang duo kan not cang. Pipes kena bajang kan. Oh, matu milena dan itu. Ku sing karo matan cene mau kejang not ci. Gelap bisa go not cai. Sing matu normal ada anu. Engken menyendiri. Berita di ngomong malu. Nah, baca sanding ngomong. Nah. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. Wih, memang bangga tuh. Naungan merokosanya, Di ngomong lu. Seorang dagang biu. kok sengaja kenal tuh merokosnya tuh. Di ngomong menyintim baci petel kan Umur Ci. 95 tahun merokosa. Asam uratnya kumat. Senawang. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman dari Bangli bernama Dolar. Ngomong kengken yo. Lengki ngengen, macam tuh udah sendal. Ngai, kencang dengan kenyataan ngomong nih. Apabila ada di media cetak. Jungang lu. Kalau Dolar tidak menyerahkan diri kepada polisi, Dolar itu jadi buron. Mana gitu? Jadi buron, jadi buron. Serang ibancinya ke polisi. Mata kan gelik-gelik kan. Jadi apa? Buron. Lek-lek kedek, orang lek-lek kedek. Orang dimbasakan kedek. Yen nak sebat koncang kedek nih ngomongin kayak ini. Berarti yang bisa memunyi Ci. Sing jadi buron. Kalau Dolar itu tidak menyerahkan diri kepada kepolisian, Dolar itu menjadi buronan. Buron kami nggak baca. Zaman Yani dong ulah ngomong. Maru bungut segeno pajak. Ngomong kalian ngomong dihukum. Hukum tidak pandang bulu. Biar mau bulu biar saya nggak sabar hukum. Aja majom si Gumi Jani.
Oto sing ilukan layatan putulang. Mengkengken tuh kenyataannya tuh pemberitaannya ada gitu. Kenyataan gini ada. Kengken. Jangan terus terang deh. Terus terang kan. Jangan ngoyong di Tegali. Oh. Kau dagang biu. Gini yang ngomong. Bayan kengken. Bayu ada biu nih bayan. Bayu. Yen bayu bahan ke tiang bahan jang ya. Nyen. Dagang biu nih. Apa bang cai? Biu. Biun nyene. Biun canggih. Jangan ngerti kan munyi jang. Yang bener nih ngomong dagang biu seng gitu ngomunyi. Kengken benar ngomong kami. Bayan, kengken. Bayu ada biu nih bayan, bayu. Yang bayu bahan ke tiang biu nih, tiang kermeli gitu. Oh gitu. Tuh ngomong pas. Meneh kan? Nih yo yang ngebab bahan cang. Ya cang sih. Mana ngomong bahan ke tiang bosot ke ketang negen. Koyang kan lo. Cai sing ngerti ken munyi, sing ngerti bahasa, Ci. Kakak perlu rajin Yo berbahasa. cinugo cang. Sing ngerti kan munyi, sing ngerti bahasa apa maksud cini? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh. Di sekolah di sio sama. Di sio. Bahasa Murid Indonesia. paling dua ke cang. Di sio sama. Matematika ajit lu. Nah, ketes Yang cis percaya gue cang man di sio paling dua kok tes kok. Nah. Dan ini cang takon bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Nah, Cang ketut, nyen. iketut. Nah. Ciwayan. Nah, Yan. engken dut. Yan peninggalan. Mana dut? Meme. Anak murid paling dua ke. Konen maklepak. Guru nerang bos sangso tuh kan guru. Yang ada murid cerita cang aja doang asuh, pulas guru ngajin. Wah. Kene murid. Nah, kemen cang. Yan. Engken dut. Yan peninggalan. Mata dut. Dua kini. Yan cungu. Hidung dut. Meme. Yan kopeng. Telinga dut. Kemen. Yan peninggalan. Mata dut. Yan cungu. Hidung dut. Yang kopeng. Telinga dut. Oh, engken maksud sini. Ji ngomong jorok di pura. Jorok. Menjadi bahasa telingatot. Menti pada nih ketor kon nih. Kese orangnya ada gini ji nuntut. Nah, kanti cang dan cang. Nien. Menengah dan cang. Nah, Ini sing bener macam banyak nas Cina nih. Yan. engken ngah. Yan peninggalan. Mata ngah. Yan cungu. Hidung ngah. Yan kopeng. Telinga ngah. Jak telingatot telinganga banyak bancai. Otak ini nih mulai jorok kan. Jorok nyen bukan jorok. Cai. Cang jorok. Aw. Apa badan tuh? Kengken. Cai bener nih jorok. Cang ngomongnya. Yang saja jorok kopinya undang pentlu mau kata adan kan. Lenan ken kopeng dah kalau yang bohong dah kalau yang baik sakona. Si dua dia ngumpat timpat banyak jorok ngomongnya di sukut paku. Maka dari cang paling jorok kok ya kan? Nah. Yan tiang. Saya. Suge. Kaya. Celeng. Abi. Peragang ini. Tiang suge celeng. Saya kayak babi. Oh pas. Murid cang asal Mulai ngomong harus dua kayak. pas. Dua mulai cik. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Oh pas. Mungkin gede tuh Cina. Mesti saya ngerti nih. Ulian dua kotak Cina betul. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Apa? Pas boy. Kan pas kok. Yuneng. Pas boy kan. Gue ngerti cang. Amun tuh orang kelihatan aja mengerti.
Kang orang kicer celeng. Para cang menok-menok ada sih ngerti ya. Nah, jani cai kerdas yang kok kanten gurune metes. Batu bahasa Indonesia bahasa Bali ini di mana? Oke, Gado nih. Selamat malam, Rajang wengi, bapak-bapak dan ibu-ibu, haji-haji kali biang-biang. adik-adik semuanya, Alit-alit sarang sami. nenek-nenek yang saya cintai. Dadong-dadong sane temen Nah. biang. Kengkena. Dayan Cina budaya luar biasa. Dadong-dadong nih demenin saya. Kengken no. Antiang dadong itu maru ale bangke be ngadeng dadong nih. Hayang bangke sing lakunan sih. Kawang yang dadong lah bisnis dealer ya. Dealer apa? Dealer mobil. Dealer mobil deh. Mio. Kengken. Pasing bisi gigi kan. Tinggal ngilut duen. Nak kau bayar kredit ke bapak udah kesing puter duen. Metik ada dong. Nah, itu bahasa Indonesia dua. Jadi bahasa Inggris ketakon itu. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Si sing nama. Kengken. Selam jangan ulian kengken. Ulian kengken. Ulian meneng di kudun. Bos bome mulai sing itu mati bareng. Jack Des bahasa Inggris. Lalar. Yang belajar bahasa Inggris uli benda terkecil. Uli bener terkecil. Modelnya tawang cai. Kengken. Yang pisau kecil. Silek. Mulu dasar dua kengken angking ipakan. Yang tas kecil. Dompet. Yang kamar kecil. Duilek. Beben. Yang maling kecil. Copet. Yang sing man maulahan. Kepepet. Yang matatu bedek-bedek. Klet-klet. Apa ben omongan sih? Ada bahasa Inggris matatu bedek klet-klet. Mana ane jenek dari gede kon. Ane gede dari jenek. Matatu jenek-jenek gede-gede orangnya. Nanti sing bahasa Inggris aloh tuh. Jenet awang ji. Ada nih suka. Aduh. Nah, Yang piring bahasa Inggris sing. plate, Yang siap. chicken, Yang pintu. door, Piring siap pintu. plate chicken door. Pas. Lo si hidup nih yang gini untuknya. Nasi jo cangpang makelo hidup. Saya sini ngaudo, cang modo mati. Ida cang modo mati. Ane ngotang boleh tuh. Adik gitu. Mati cang ngotang kan sengaja diloken. Yen suge ngotang kan liur orang ini boleh cang. Engken. Ulian kencing manis itu orang cimat. Iya kencing manis. Sai, Cang musuh kencing manis. mengencing apa ya nih? Kencing pahit. Kencing manis orang kicang. Apa? Mau ganti kencing manis kencing baik. Lalar. Hah? Apin kita cang nak heran kencing. Aneh heran dia Mau apa? kecang dua kencing. Lagu hidup harus pang bisu. Biar bedek kanggo. Oh gitu. Do pesonyangan bisu boleh. Mau gendeng udah diingat. Ada bayu wewe-nya ngurukan tuh. Cang pengurung itu. Ngomong bungut nih mau plesotan. Sing ya bayu wewe, bayu kawe tuh naik ngomong. Oh, tuh cang urukan tuh. Potong cai udah kan. Kengken tuh. Gendingannya. Ah. Nyenawang buen pidan beli dadi supir kapal. Ditu beli liung ngalapipis matumpuk-tumpuk cara bukit. Na 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 na. Pangkan mau gendeng mesti gitu. Belum gendeng sih. So mau gendeng sih belum bong. Di sinawang bayu kawe sih. Kengken. Bayu kawe kan sama bok nih. Dia sengkene yang kori kotesang si urugo bibeh nih. Bah, penguruk ajen cibin. Oh gitu. Sing kanggoan gitu. Sing kanggo tuh. Nah, ciptaan candidian. Pasti nyiptaan lagu. Ya, belum bok di Gianyar. Janganlah ciptaan itu. Ada ngomong Yan.
album ablum kengken cip encang menggending idodane pangkedek ijo sing karo gendingannya tuh lah di ano nya lah gendingan ane kene tuh ngeling nak kembali kengken modal di bisanya tiang mangipi yang umai anyu kengken lo ya kengken anyu dumai ngeling nak kembali yang gendingan saya le kengken lihat burungku penuh dengan bulu bertelur dua sejak dari dulu kadang-kadang layu kadang-kadang kaku itu burungku ku bawa selalu tawanki judul gendingan jatuh aing kutilang adik itu asal layu kutil kata gua jukut paku nggak bukan dengan kudilang. Nah, ji bisa mengeneng? Jang, murencang deh. Nah, jang mengeneng gua biasa. Joni akung nih. Ipidan. Bawa kena mencantum. Kadang cang Joni akung ini ken gendengan sini. Yang gendengan tuh datang jangan bisa kucet, jangan bisa mekejang mengeneng. Jumacan si gembira mekejang kata kucetnya gendengan. Saya pasane, kata abang. Ipidan zamane jukut Jepang bajang-bajang eliuna melajan ningkang dijani zamane jukut plecing bajang-bajang emat lano sing mekancing jero mangku depan jero mangku ken sing jero mangku nyen mantap dong dua kucet dua jero mangku je mati. Menyen tu. Dewa ratu. Dewa ratu. Oh. Malah jero mangku. Dong canune, dunin liwat di jukut paku ada jero mangku ngajanan di umane. Kengken. Jero mangku. Kengken. Ulung mengladukan jero mangku. Dong bo ulian cang ulung dane. Ulian bungut ini ndak boleh tu. Dewa ratu. Ipidan zamane jukut Jepang. Bajang-bajang eliunan mekepang janjani zamane jukut plecing bajang-bajang meripuning Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yudan mari bong rebut kem jagonya banci jangan kalau lu Bandung apa di oh dunan di mana hafal nya wah ci tongo setengah silur Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan mari bung Dewa ratu depan supaya sol do sol ning ya Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan abang tu sing penyajak mekejang pas dua gendengan asal beuyut di keluarga benyah rumah sangah medum tebu medum uyut di rumah abo ke desa benyah desun benyah asal uyut asal bersatu gini cara dini dijukut paku ulian persatuan ini bu tawang ki jukut paku tawang makanan sing mengandung organik ada yang segar-segar nak ini jukut paku duen jangan jukut paku biar saya ada be asal ada jukut paku jangan sih muntul kan jangan biar lengis
Jangan bajak. Jangan uyah lengis kedo ketul-ketulan wis siap kedo menguci. Ini gendeng baru. Gendeng omedan. Seci omedan. Nah. Omedan saling gelut, saling kedengin. Diman omedan saling gelut, saling kedengin. Diman Cirnang tonang, 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 cirnang tonang. Tut. Omedan saling gelut, saling tumpukin, angke. Omedan saling gelut, saling tumpukin, angke. Ada yang belur gedok ikan, gedok aja koran. Yang dengeng sing tadi toleh di mata cik. Nada ngedok ngomong. Cemat kecemet bungut cik. Engken. Uli bungut kan bukan nyarang. Nah kita ngapain bungut cik? Nengangan. Persis saruk dingang bungut cik persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si malu lu mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Kloset paling lu. Ijane long kloset. Satu menampung kotoran. Pasti ngena kotoran jelek-jelek. Begitu? Yang ada kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Gengen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nanti Mas sandal ya, toklet. Klosetnya kini berpikir, ini teken nih. Begitu toklet. Engkau kuri nih. Blak. Rasa kisah di tengah. Yang bertene ngoyong. Klosetnya. Ngoyong itu. Kas kakak. Serat. Orang jelek klosetnya. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Badan ruwo binedo. Terus yang cai nyatuang tuh. Hangwa kitan bungut sini. Sanggah pedidinya noreng aja bang. Nya ngoreng makti nih. Terus yang nabajang tuh. Iyan pas itu dana cara jani sandini. Tuh terdunan. Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih makanya ngencah. Aduh kang ngencah tuh. Ijo sini. Saya mau sandal tegah sama batu tijak teklek. Kaplek. Rio teblek saya panas dong. Bungut klosetnya mau pras-presan. Botawang nak tuh nak unsur kemu aja. Kan kecelabai aja nak. Sing mulung sing dipetin. Cai dari seniman, ci dari artis, super terkenal. Ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi. Maksudnya? Diajang itu dane di jaban buruan ci ngomong. Omedan saling kedeng saling geluting, angkuk orang cai. Neng toleh bok ci nih. Genggen oleh. Nang oleh bok cine maren nocang. Bok jangan oleh genggen oleh. Suluen di panci nih kapak-kapak. Oh suluen. Oh genggen. Ci awak subuh tuwo. Ngomong melang plajen bener. Sakala ada ngomong swasmita nimitante nemo pati sasmita nimitante nemo duko swasmita nimitante nemo mitro. Awang ci artinya. Woi, mau anu tuh mau santrian loh. Setuti gitu. Yang orang setutin bungut kini ngomong maluan ke pura kurang cina ijak emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut kini. Menengken cara engken. Si otak kini mulu ngeres. Masak di kene diajang itu dane orang angkuk ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang. Iya. Cai. Jangan cara cicing. Engken tuh. Tawang ci cicing nih. Engken. Cicing itu gelem buang. Buang cicing. Nah, buang.
Cang bertakon kan Cai. Kengen. Nyen ngai cicing. Hidup bertarung. Cai ngai. Hidup bertarung. Berarti hidup bertarung ngai buang. Buang buang dia ini buang-buang. Ngomong ci bertarung orang ci buang. Ci sing kenaan Cai cicing. Yang cicingnya buangnya cakap menusuknya tercai len. Cai sing ngerti. Iya nih manusia ngelah Dwi Permana, iya nih ubuan nih cicing ngelah Dwi Permana. Oh, ibuan Dwi Permana. Ane madan Dwi Permana. Sabda kelawaning Bayu. Iya Dwi Permana pangtawang ci, sabda Bayu hidup. Oh, berarti lebih aneh manusia. Nah, hidup lah. Cicingnya sih lah hidup. Aduh kengen. Dong sing lah hidup orang cicing. Buang orang. Buang. Yang cang sing orang cang buang. Buang cicing ngerti ban. Cing orang sing buang deh lu. Stop cing orang sing buang. Yang sing buang cicingnya mudiang di margo-margo tarik tambang. So ngalih pun ngalu nah. Cicing ngalih pun ngalu. Maaf apa kan Maya? Yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa nu prosesnya? Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong. Jadi cara kena cina cara beburon. Yang kena cai. Ken beburon kan manusia yang kena mencai. Cicing orang dibuang. Mana yang cara cai? Cicing itu ngerti ban buang. Ngujuk ke sana, baru buang. Yang musuh tercai len. Kengen. Saya ada waktu. Asal buang kenapa budet badang mata juga. Orang dibuang cicing. Nu buangan cai kan cicing. Jelek kan manusia. Jelek. Ya serahkan cicing aja manusia kan serahkan cicing. Ada cibanding orang serakah? Ibit pangtawang cine. Cang mangang siap. Kodalan di puru dalam. Bolebeng bersiap kan suam cuma cang. Kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serahkan cicing. Itu janji. Beten janji. Si buang ngelah lebihan kena ibu buron beten sing jang maman. Asal lo beten cicing ngelah siap lah. Maman nih. Man, yang serakah satu cicingnya. Cing jang bersiap di lengatan nih. Teko cicing ini majan. Beda. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicing nyemak jan. Man, beten sudah beli ngejang gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Kengen. Ning do negaken galang busul jite to. Masa nang galang busul jite. Tek itu aden dong jangan dalam beden. Pang sing ngamakan cicing gitu. Berarti jelekan manusia. Jelekan nulu cicing. Wah. Jangan jangan minta pang di buron. Dari apa? Buron nyen. Cai. Dari bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti. Kengen. Bebek petang daso mau ane ukut cang nen. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang numites numadin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Si ngerti. Si saya naji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagum akan orang ngambek. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun tendalu duwiyoni. Tawang artinya. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Yang Widi buat kino mati dari manusia jadi bebek jadi bocok pocol sakal madan manusia manu madan agama sesanan ci manusia patut berbagai ini nak kemarin tuh kamu shooting jang sing gitu tulis man ane ngirit tulis apa ane ngirit buat cicing beli pulsa ya sing beli baju sing ijanya kenane pulas ya kulas sing ramang apa? Raga dari lima mau kejam kan ramang. Oh, contohnya le cang. Saya orang gini manu mah sing. Pang bergaul dari gunung malu bisa kok. Cuman yang nepok kenci kengaya ke juga aku. Engen. Saput oleng. Harus barakan soalnya. Aman selam. Sepatu poleng. Ian sepatu poleng yan. Dong angon stocking selam. Ken stocking. Menapa tuh? Sing
kulit baes nih. Ngetel bungcine ngomong. Pamerak kadang cang setoking selem dong. Yen ci bang waduh gelek bisa go, bener memantat ci. Baes orang masih toking. Ulang-ulang tadi. Sing ngangon nyarwang pungut ini ke bil-bil lo. Jangan lebih bil. Ibi cang cuma ci sing ada alih cang, dipuan alih cang sing ada. Nih, Cai, kemudian cang aleh. ci nyile pipes cang. Uliang pasang. Cang nyile cang. Ah, Gue nyile undiang. Wah, ci sing cai sing ngerti. Woco ci melajarin tado yang gini. Gue nang nyile undiang. Kene undo ke. Cai nyile pes kencang. Hah? Jani uliang pes cangi. Cang nyile apa kan? Nyile. Lu nyile undiang pas. Ada nang nyile undiang ke sing nyile ada nih. Cang mengerti kan mau Yang ini. ini di pena gebes. Si nyile kencang. Bebang cang nyile. Jani cang sing lapis kan uliang nih pes cang. Wah, sing ada gitu. Sing aduk-aduk kan yo. Ya nama Gideang baru undiang. Oh modal sama kidiang uliang. Yang nyile malah uliang. Sing ada. Sing nyile undiang sing nyile ada nih. Mengkengan. Sing Gideang baru undiang. Adik keto adik. Pama cing lawar. Ah, Cang sing. nah. Bagi di lawar cang. Ah, Ben buan cang lawar. Di sing di badan lawar. Ah. Cang lemu Gideang. do sing uliang ada nih. Ngiteh ada nih do. Wah, sing ngundung. Wih nyamuk brengsek ini. Uliang ada nih. Nyeneng irago lengah apa iya? Nyile pes, ya nak nyile uliang. Kedak pasang, nyak sing uliang aja kasar nengok kan cepok. Asal bodi kampung aja kau. Kebus. Ini lagi kamblong ci kenyang. Hah? Dolar, Tadi kan kamblong ini. jangan atuh medang. Doler bagus. Asal misi bagus hilang ngedang pasang. Ideang, Saya udah bilang mau belanja. nge, Beli odol aja beli sabun. oh nge jakti, Bangla pes 200. nge, Sabunnya ken, odolnya ken. oh niki du, toko dewa niki nidang numas odol, nak mau tutup, Mau tutup. nge, Ani dia cai beli. toko bangunan, Ya, men, dir, liang gelas sikat, liang gelas lem ngendang dengan Hah? bener, sikat, odol, sabun. bukan dan. Ada di dang numas tapi bakal ke toko bangunan di dang, Bong dia beli. bong, Bong. bong, Pes belakang. tapi Pes belakang. dinadu, Ah, konsilio, ya. dolar. Kemudian dolar bagi pes belah. Ada, aku tak ngerti nih. Dalam dia nyaman di tiang dolar, kesado yang pesilang dia yo. Wih, ajak lemah lengah dolar. Terus yang mulia apa sih? Bukan dan, Oh, man, boleh ya? dia lah, Boleh. Ada masai dolar. Man kan muluk-muluk tim. Man. Wes kan? Wes gelakan. Wes gelakan kan? Wes gelakan. Gelasnya kan uang wes. Lar, Ya, saya ada nilai pes ya dolarnya. beneran. Pes ngabuakan dolar terbelah lah. Belaka sing nama. Iya lah. Lar, lar. Jangan lain dolar atuh urusan.
Wis gelah apa kedolen? Gelas yang nawang. Lah. Pesang. Ane silih ci pesange. Jangan nyileh. Ha? Sing mulian ini. Aduh nang redi nih. Jadi apa nake pesang? Ya nak nyileh dan muliang. Engkian munin lah. Engkian raos lah kan cai. Nggih. Muluk keginan dolar wah montong muluk-muluk timpal kan. Dipun. Betul. Mengayun dokter dewa. Hei. Yen sing jeung Danopati ya Bang kami. Wah, cok. Pangtang kadang kuman. Aduh kuman ya kene. Niki mau diangkat silih tokor dewa dalam. Yen nya banyak lah kejang-kejang. Tokor dewa keni opatan. Lek ateng lah. Nggih. Lar. Yen kene tingkah pengelaksanaan kene. Rasa pocol saya memarang kapan kelauling kuni. Cutat kene. Oleh pelaksanaan kene. Danopati Bangla kene. Pangsing lami-lami kapan banyak lami lagi. Danopati rapi. Yang mati ampun. Jak cutat mati saja nih. Yang mati ji. Sudah mati jah. Cai. Nggih mati ampun. Manjing sayang kini sakti menemani. Andos. Jak matiang. Nyen mandi kene to, ha? Nyen. Pataro niki, pataro. Ini ya. Tata raos. Udah matiang. Matur sisip bicara ke pataro. Engene. Cai matur genlah, Nggih. Angkon 5 dan si matur sing nggon canang, ha? Mulu keto ajeno, ha? Kok niki Ngale canang. Persisnya sampun dah temu taruh ngeraos mungkin sampun ampun ngeraos sampun sing mesti sari hah dan gengken apa ketunas sing jangan sari ya apa sari sampun aku udah mesti sari Long tali. Kenapa ini? Kene banyak kesuget long tali mesti sari. Mangken pedung raosan sesari. Saya ngerti sugihan ulian nyen. Saya ulian pisan betaro. Yen badol di jubah turang ke pura. Bang ada kau menen pura ngerti. Os long tali mesti sari. Jangan nang 300 kudu. Lagi pangerti den urin. Ngerti nang 300. Lang lunas laos. Ngale betaro emang berangkat nih. Menang. Kelas mana di kelas mana? Udah wis siap sampun 300 wis. Ampun. Ngamut long tali. Haji Bang dong tali. Gitu ledang betaro Pak Sobat. Zaman jadi nak makajang takutkan betaro. Jang mau curiga kan sih. Oh nggih. Betaro apa matok sesari 300. Yang betaro tuh kadang pas bolong kan bu. Benar itu agung nak suge benar muntuk kayak gitu. Yang mau nak lacur biar pas bolong sih ngengken. Betaro kan mengerti ya. Jadi man 300 jadi sih dom naik. Sudah apa sih? Jadi petaro sih. Apa sih jadi petaro? Jangan kene apa dan barang mendukung sih jadi petaro. Ini kan dom naik.
Kan lo ngambil tapak lagi ben 300. Oh iya, Mang. Demut. Nah, dem. Nah, 100 sih. Terus 100 sih, Mang. Jang lu bareng yo ngajak ki 100. yang udah ki. Yo nantak bos. Bah, jam lu bidik ngomong, Bah. 100 sih, Mang. Bang, naik ben seket. Nah, dah. Nya 100 uang sen. Nah, ada kang wajang sama. Anggo 100. Sama. Nih. Makasih. 100 Kamu begitu. termasuk narian. Bina ke. Gila limun. Lah. Wah, kene dayan cina. Potaro ngojo obat abet yang ngojo kali. Masih ada. Adi satalan. Ben 100 jo. Iki. Iki ben siu. Kemasan maklum ya, Bos. Oh, ini jangan mudang 200 kan dulin. Ya, gini. Oh, wis dini udah jam. 200. Oh, 200. Ampun udah utang iki, Jang. Terus utang asin. Niki wae polos itu lah. Harus gitu sabung lah. Yang tadi awak tadi parah kan, bang tadi contoh kapan banyak am kejang. Nggih, kenten. Yang ngelah utang inget ang maya. Nggih, jangan pun orang. Oh, jinap. Oh, niki utang jang ke dolar uliang mangke Cina coker kok katon balik 200. Ah, kan damai lah Oh, ini. lunas. Kembok ini barang lakonya kan lego kayak melakukan. Si ratu nu menang masih. Nggih, makin api pacangan lu. Tapi bener. Lap, ya. Enten api. Jang. Neseng belen apa namanya? Beli. Teorian gelah cai mau banyak Mungkin lihat. lumas sikat, odol niki ampun Cina 200. Sap. Eling kan tak kepe. Sap lah. Kalau berdeka kan lapis pasang sapin. Makan yang ngalah Cina pisako jang tiang bang dolar bang enten. Lan, ya. Sarin canang lah aja lah. Oke. Sarin canang nih maro. Gimbun. Mangken dumun. Cokor dewa kudu naging saring canang. Lu ngadut. Oh, lu ngadus Iya, ketekan. lu ngadus ngengken. Ketek kan lu ngadus. Oh, Temen lu ngadus. Lu ngadus. Marang. Aduh lu Niki saring canang. So duwut lu ngadus kan pas. Sap. Nah, wedan mangke medal cokor dewa napi wedan. Ben sapen nih. Gelak kalau ngalih kuburan lar. Kuburan nah. Sayang jani lah sebelah kuburan lah. Dadong luang tuh. Sing nak didadong-dadong. Kan mau cokor dewa. Ijo ora. Sekonen gelah luas. Nggih. Tuh pengsingi hati ngeling. Oh nggih arep cokor dewa. Benar. Nggih. Saya menang dari hari. Lah kepuri malu inyak yang sebuah kelaman ngeraos kajai Adi lan menjalan. Oh nggih, terus. Doya ada ngelanya. Dumun lengah. Lunas utang ki. Utang lo ngadep. Aduh.
ketene sapatang nang panggung mari. Sae. Ngoyong naik. Manis kenyamnya. Cara lebih suwet. Hah? Cara lebih suwet layane plak-plak. Berapa orang cek? Dia bisa kan, paling kan bisa kendam lo. Aduh, Amune jegeng nih. Ngepoe kenyam manis. Wah. Ijeng alih kena jegeng nih. Yang Aryang cara jani potongan cara ABG. Apa? ABG. Apa nama BG? ABG. Tong ning ABG. Apa tuh ABG? Atas bawah gede. Oh, atas bawah gede. Melengah sih. Amun tuh rampingnya atas. Tan. Orang-orang ABG plus gak? Enggak please deh. Tan ABG kata seksi. Seksi? Nggih. Seksi apa tuh? Seksi konsumsi. Seksi perlengkapan. Medal hidup, batu bergending ciuman. Oh gitu. Oh, kan ngelah gendingan apa? Oh, pang ledang kayu itu. Gitu aja nah. Medang lah hibur. Saya petau. Tenang cai. Petok kan. Dijotong. Ya, juga pakau tau. Juga petok. Ayolah, Ayo. tarik. Cuman balik ketemu adik. Jani beli megagapan salah bali. Pina ketresnan beli. Manis sempat abang adi ngerasa Sayang, kedonya nadi. tresnan belini. Oh, yang ada yang kirim tunane kita cerita. Boy, Cek. Apa cek? Hah? anu tes satu. Kedua ada nanti sama tay, cek. Kok saya ngerti cek jok. Musik. Cangkem malang nih. Let's go. Tuk, jazz, tuk. Gigi sang kete bahas kabeh ya. Kabeh apuas. Oke. Let's go. Bangklu pampat beli nanyen tiang. Malati. Tukang kenduk. Genggen. Gen. Aduh yang enduk ya. Jogen ake. Enduk lah, enduk. Nah, Ian kita ngeras tuh jangan cara ulet di jantung. Untuk biasa Gua kelentuk. selesai orang tukang gambar. Pergi. nah. Ya papa kau nyanyi. Papa kau nyanyi terus. Hah? Kati itu sebelah, kati muruk. Saya bisa kati. Duk. Oh, Jak bener kan bangun kelentuk, jak kelentuk ya kita. Pangkain mau perlu. Ayo musik. Ulang. One more. Bang lu bang pat beli nanyen tiang. Malah tiang Menampe sang tresnanani. Gaden natu sing Mari cicipin, aduh jane rasane. Jane dia Sanggup ngayain beli. nerang Saudara yang beli madu. tiang tu sing kan megadi uli dini. Allah taken bayaran Subire kiang Subuh jana apa telu. kekonyan Beli
janda penglu. Oh. Rumah satan ngale guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye Kerasakti. Ini kalung. Kalung. Mas. Jang, Mas. Nah sugih ngono ketut. Benar sebok si Mas. Weh. Ceng kepala. Ceng yo nas. Kenapa? Duakung nih duakung. Ceng nas. Kenapa? Pangalus tengek. Prabu. Nge kentan ya. Sang Prabu. Dan mesti sang. Prabu. Itu yang ini sang, yang diu sang dadap, sang kandik kan kita mengelanduk kan. Niki be rambutnya kenteng ya. Kepang dua. Aduh, ya rahan hijau, ya rahan rementan tuh. Rementan. Kamu niki tuh. Niki mau lihat nih Mas. Mas. Siram dua. Iya. Aduh, dua ini Mas onyangan. Ini Mas onyangan. Nih apa tegar nih? Woi, cai saya ngerti nih. Jang, niki tiang turing kemanjang. Woi, si diajang itu dana panjang, nyene, lu dua geng istri, patutnya cai ngemikan itu. Masak cai ngemak diajang itu dana, diom nadi juga nih, kenen aja cuma. Oh, sen tadi. Woi. Dan di tiang nang ngoren. Oh, ngoren di tiang. Seng tadi. Pang seng kadung tuman. Ben mani seng tadi gitu. Ben mandi seng. Yang iringan. Bimpuan seng. Seng tadi gitu. Seng tadi nyemak kene. Oh. Weh. Di tiang nang ngoren. Ya cai batune ngelikan dulu aku. Oh. Nih. Ben mani do nyemak gitu oke. Nih nyemak. Rama. Kudian deh mau kudian. Oh nyajang cai lar. Cai keras lah marah ke cai. Melang aten lah. Ampun melang. Kudian deh mau. Apa anda mau amel? Apa? Apa tuh mau? Dia aja cuma macet lah. Dia sama macet. Kenapa macet? Kalau cuma macet, nyonyone tuh. Wah, niki ok, hari toko rewet tak ngerti. Sebelah di dia. Dok, yang ngerti saya ngerti. Kawan tadi babajang yang cek mabli, cek. Yang cek dewa. Makin. Niki yang matur. Ya niki awu jet. Oh, niki jet. Ya niki awu jet. Lil. Wah, pensata gimana mak? Dewa selengah. Kemudian tawang barang kita banyak mah nyonyoy. Nah, ngoren. Beli ngoren, pasang dolar nakal ya. Ngoren. Barangnya mak itu. Saya kan beli ngemang contoh. Demak itu udah sindadi serem den. Ini nyonyon diaman nih. Nyonyon jangan sih nggak pakai mak. Saya nyonyon jauh pelintir baru sang senguel. Saya ngemak dulu kan Padoh si Caraji. Ya nawani jangan lo ngaji melayana. Tapi ini melayanan. Ya nalo lebih menonjol. Ya nawani. Ya nawani lebih anu nonjol. Ati, sang aja kayak dewa. Enten. Ampurang para beli dolar keluar dolar. Dewa kan sepenuhnya. Pulau ngadon di kali punika. Ya lengan-lengan ya. Ati, Ya. bu manten beli kot ngeraus kapan ragan dewa nih. Bune beli untuk napi niki. Dino jani beli kalau ninggal ragan dewa nih. Belah-belahan dewa dipuri. Beli kalau ngajak dolar keluar dolar. Kalau ngeruh anak lo, bang sidon nampengan kukur. Ide raga pacaran rabi.
kita kalau dados sang nadu-nadu Mang Wenden dados nyandingin dong. Aduh, Wong sing dewa sebut kan dados. ya. Wong sing kalian lah sebut. Cai maru bercandaan cai nak. Kami gendeng bang gendeng lah. Ben gendeng bang. Bang gendeng kalau benpo. Pisan nggih. Wah konser nih. Ya gendeng. Makalet kamu laman berjodoh pasti ketemu cepok adite ada kapok ketemu pino bang gendong kang derpadine adi pengkang jalan adine Kita pasal Cim. Nggih. Hah? Nggih. Kita pasal Cim. Nggih. Ketemu cepok beli begitu dini didu beli memandang. Jadi yang ngambul beli pasti makan. Sampai beli dengan ngali barang bangku. Yen ntar kodo bong di batu angaranya kaki kantara di dadong ne maputu. Yen ntar kodo bong di batu angaranya kaki kantara di dadong ne maputu. Yen ntar kodo bong di batu. Arisa ngeroyan Arisa. Kita jerowayan lu mah kita. Ambil angka pulas magendeng ini. Tuh cai magendeng deket-deket no. Nah makin ampun ibu di tiangan ibu macam orang ngiring makin. Sekar beli kang ada kurana no. Jani berbeli keluas. Alia yang senali. Wah, ali yang besar. Menang dumun dewo, beli ne dua orang dumun. Yang sebuah beli pole, dewa orang beli. Patut suka di bawah situ irako. Kita bubuk sebajang kene. Beli ke dewa. Ngeri kita beli marga na. Dolar. Ya. Dolar beli lah bena. Beli Beli sengenge. lah kurian. Kirim bu, manu bisa. Manu lah. Lega. Lelah dari nak bajang. Rakat. Seng ale bunga. Ipon. Seng dipon. Ale bunga. Seng tak. Hah? Seng dadi. Mai. Seng dadi kamu. Seng lah gairah hidup dari nak bajang. Kewah hidup Aduh. Ini masalahnya. Yen pengelawan adi, padahal agak tuaan, tapi belum. Yen sonyakan orang ini mesaiban, kat sing saiban. Kini be, tonyan pangkungnya menek mekeja. Jelek nasib kau ini tonyan pangkung. Yang manusia nih. Manusia Ah. bisa ngomong. Bisa. Aduh, maret nak tekan. Pengen. Bagus. Maret awang bagus. Aduh. Yen doleh uli dori mule ganteng. Ya. Mulu ganteng mani yang genep. Gayanya sudah oke. Gantengnya sudah oke. Tapi sayang, jenengnya cara toki. Wah, sombong cara tuki yang memang reket nasa sing keles-keles. Wih, ne mari pajang seksi. Bajang seksi masa kini gaul gayane. Ya naliang di kene di apa dan di bintang filmnya cara Manohara. Wih, Ini Manohara tiang pangeran Pantan. Kan? yang toilet yang goban ragan ini mi. Kengen. Sajan. Saja nih. Melankolis. Bulan kulis ya. Pasti duak megendeng. Sing dawang apa nyanyi. Uli Jakarta, kudu kadang produser kan kene kan ngerekam ya. Ngangon penyanyi? Aing, Ngangon apa? angon penyanyian. Ais,
Wah. Woi, kengken. Kengken nih, kengken. Ayo, yang lagi Nyanyi, Cuk. Doa ayo, yang lagi ke pari koso tawang mo. Lagi to. Sombong. Kengken. Aku ini cek melaim. Nyen melaip. Ya. Co. Mari juga kata saya sendot. Yang lagi ke pari koso no. Nage ke pari koso. Dua bener. Nyanyi ke pari koso. To lagi. Ini mau beler nih nanti. Potongan lagi nih. Saja nage pari koso. Nyen. Cai. Saya ngerti ya. Saya ngerti kengken. Langsung perkosaan sih oyongnya banaknya. Mengengkam melaim. Oh, yang nage pari koso nih ngoyong. Oyongnya langsung perkosaan. Oh, kedu. Udah nadine udah. Benar. Asal naga perkosa. Jangan. Hah? Belum. Belum kengken. Oh iya, saya ngerti. Menambah satu permasalahan bikin otak ruwet. Dua. Belum gak di anak lu? Jadi dia orang mau belum. Belum. Yang coba nage pari koso nih. Wah, kena diserang bane pari koso nih. Mo, tadi kedo mo. Tiang sengnya aku ke kedo mo. Pangseng ribet otaknya nawang pangseng ribet. Tiang seng bani mo. Sing wani. Ngenten? Mo, kancrek tiang hilang mo. Dijaya deh mo mar. Kancrek? Kita sangkanin ke dropon tiang mulai hilang kancrek tiang ini mo. Dijet tuh? Apa hilang? Tapi hilang. Aku hilang. Orang lagi. Apa hilang? Aku ning menek. Kancrek tiang hilang. Kancik hilang. Kancrek. Hah? Kancrek. Kancrek. Kakak kacicrek kancrek. Hilang? Iya hilang. Lalen. Apa kacang besar? Aku hilang aja deh. Abisnya hilang kancrek. Wah, apa kacang besar hilang? Wah, belum. Benih. Yang. Bundung yang apa? Jero anak lanang bagus genyet. Lalar. Si orang bagus gencek apa pewayangan cine? Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha to kekawin. Weh, adi bingung otaknya. Mau badeng baton matanya. Mimi, kene goban jelemane, jelek buka lek-lek. Jeneng sini jelek orang bagus. Nyen jelek. Aduh adi jelek kau beli mulu jelema jelek. Dia ben jelek sama adi. Adi aja udah soal. Apa yang jelek woi jakulas. Jadi kene carane nek yang jelek tekepin. Ada apa? Yang bertekap apa sing tepuk? Kacang panjang, kacang dawa, jagung matunu rasane nyanglu. Coba tawang ibane tua, kasih ano ngale nak lo. Betawang ibane tua ngelek-lek nyekseng kali nak lo nuah. Bertawang ibu tuh kali nak lu jubangan ibu. Adon sente, adon jalabing kabatan liu. Nago kene, nago kene. Bumi lingah aja liu. Sing kena pengurusan lingah kawale bumine. Nah, terserah, Bu. Terus kancrek mau lagi. Nah, terserah bagus. Boy! Bagus! Bah, tole! Ngenang pakaian den sing ngidang nih. Bah, tole! Bah! Kapan selam sapot poleng sepatu kotak. Bah! Ngangon kaos selam. $1 bang apa bicaranya? Matching. Dia kalau beran jelek kancangnya. Orencang.
Si mangkang ayah dini kau cukup aku boreng ada bahas cekong kan bahasa aduh pasti. Sing cing orang mestokin film yo senawang. Cek ngortok itu. Sing Jero anak lanang bagus genyek Lu dasar lu. titiang wanta widya dari ken sulase aran titiang Raja Palo. Para titiang tru no lara. Nabi wendan pikayunan mekaronan sareng titiang. Napi wenten ngamel busananti tiangin Sayun wang engke. titiangnya dia mengentosit antuk emas mirah lan perak Tiang sing dot ken mas ken perak ken pis sing dot. Pis tiang mau duduk di bank. Mas kalian melalui bang mulut tiang. Mengkacakan mas yang dagang bakso. Bakso, Mas. menapi sane arsam Yang raga nganten jak saya. Kerulian dia kan cengirene. aduh yang sapuniku sedang becek kepisan mbok nang cengakin mbok aduh tuh men jani tiang nepukin aduh yang diamonin teh bagus nakit tuh mbok bagus aja Yang bagus aja juga, Be. mbok yang disubanit lek tekang tiang nanti ngalen kenyamne manis adagne nyempake aduh diketone to dikenyamne aduh manis aja Kenyamnya mapak tulang bungotnya, no. Ada melesot bungotnya. jero Iya. tiang misadir pakan lagi Iya. nyen adan raga Tiang modan $1 men. nyen adan raga nih Dolar ada. wih dolar Ini dolar kadang coba bangke. ada tawang mbok Ini dolar orang apa bangke kencing manis kok di dalam ini. Sing gua mau ganti kencing nih. Kencing apa? Kencing pahit kan. Kencing pahit. Ada bisa pahit. Sang sinawang. Balain nak bangawang. Nah, Ben bisi butawang pahit, kan bisa pahit. nganten. Sayangnya aku nih nganten. beli dolar bagus sayang Kok sayang orang? tiang dengan teken beli apanya dia beli tas noket Jeranak istri tiang kesel keragon beli dadi beli ngeling beli Ingat ke nuku dan tiangnya. ingat kan Di mercapada yang mangkuran dari jadi mang. Ini paling cacing jangan di tengah. beli dolar Ya. udah beli sebat na beli na ini sebuah madan ruo pinedo jele melah sing dadi bakal palasa Adi,
Yani saya kene adi melampan gati mara ada raja pala ya ken kulase. Bener ken sulase. Mun sajaan yani bajak nganten kengke kang adakan perjanjian. Iya saja itu. Adi lengah. Adi lengah gati lah done. Kene nak yang ngomong. Kene perjanjiane. Oh, makin wenten. Penunasti yang beli. Saja pesan beli. Menapa ide kene? Di subane tiang isinin kena beli nih. Tane kene Adi. Ada nih ide tiang beli. Ane ado ide dong ide sing ado. Tiang sing jeung ide hani sing ada nih ada bakal ide tiang. Menapa tuh? Nih ide tiang. Di subane ngelapi anak adiri. Tiang mau pamit kapinin beli. Apa sih? Saya ada ulahan. Udah hampang nih. Panglang rado kan? Nak kedo kone. Muli tiang apaan tiang video dari. Saya jadi ngelapi anak ado. Mama pamit kerja. Beli raja pala. Kengken Adi. Di subane wenten putra adiri beli. Di tiang mau pamit reng angan beli. Di tiang jaga ngerereh karya beli. Mih, Sampun tiang. dari kali gae. Kok jadi dari sing lampukan kok nih. Weh, kene gumine ijo kali gae dari. Ijo. Beli raja pala. Di tiang jaga ngerereh karya kiri ke beli. Ijo. Areng padang galak. Kenapa cuma kemuri? Di tiang jaga merseh-mersehin kenal pot beli. Pian keto dari bingkel Adi. Nah, ya rabsek. Bisa aja beli bakal gitu. Adio, nih gua kasih kene. Aduh, suk semua pesan tiang. Demen saja kena. Weh, Mimin. Gimana nih? Memene kengke maksudnya. Woi, cang sing nama masuk deh. Kayaknya masuk ini kayaknya. Dong belar gati nani nyai-nyai segel mulane mare. Ngomong matanya jonge. Mok nih mok. Oh, mok nih. Oh. Mare berarti. Di dolar. Kewala kene nyenam beli. Kene. Weh, ada begini. Nah, kemenang nih kan. Kaya deh nani. Bawa gas pajang paling nani kali ate kepleleng. Ini lebih beler nih bekati ngelaki nih. Di dolar. Beler kati mok ya. Nak muluk itu kegaduhan mok tiang itu wala nak belah kena. Mana apa kita bela apa kita? Kewala kene nyen beli dolar. Jate nih teh tiang. Uling malu subuh udah kadang pulau anak wani tiang. Oh. Udah kadang ada nang lebih ke ping 5. Lain ada ngelemesin. Lain ada ngelemes. Men kengken cerita kengken. Nah kene di subane tiang lemes ini kesini anak kemuan itu. Oh. Nya lantas tiang apa tiang demen tapi nak kemuan itu. Nah di subane tiang menyakin tiang menjanji lakar nganten aja anak kemuan itu. Nah di subane tiang lakar nganten. Dia nak nganten terus nggak bakal pengamun. Ya aja apa ngelaju mabo was kengken mulu gitu mulu. Kau mah meten lantas tiang ngalih pengamun. Oh begitu nak mau hijau. Tiang orang ngantosan di sisi gitu. Begitu hijau yo. Di subane tiang apa pengamun menggeran. Oh, mama kita kegenap kamano aja kaki tiang ini. Hilang tunangannya lain dia. Melain. Berarti Saya benar tiang kape. berarti kok mani sing bertanggung jawab tau. Tuh sebuah. Yang penting tanggung jawab. Ngelah apa ngelah? Oh, belah. Orang ya bapak. Betul. Oh, ini maru mandu cagar kena. Cagar kutiang. Cagar nganti yang sertifikat, nganti yang munak-munak kena. Nah, saya kene bakal gen. Macam ni kengke begitu Beli kengke. sing yang uluk-uluk tiang cara. Sing. Sekan gitu. Kan. Dan sekan bunga gitu. Sanksi bayu ni. Tiang nang sanksi. Macam ni kengke macam ni. Jadi tiang pang sekan beli terus no kapinin tiang. Jadi tiang pang seng beli ngalen tiang yang bos bakal ngemak pengamun. Tiang orang mas-masa. Nah benar kengke. Jadi beli bakal Betul, nak. Ya. Betul. Demi cinta, demi cinta. Oh beres, betul bu. Masih mau kawin, cari pidato. Aman buat temenan, sahur berteguk. Tuh si Bobi. Bob. Demi cinta rela berkorban dia. Mulu gitu. Tegel nah. Nah, Idola. nah tegul. Tegel ya, jangan lima nih. Ye. Jadi keto nak
nyemak tali. Nyemak apa nih nyemak tuh? Ini tali yang makanya kebuka kan ngalir-ngalir gini. Itu maksudnya. Nyemak muncul tali muncul kan talen canggih mana? Mau apa? Ngeras tau kan otaknya. Mapi doang jenam cara celeng ini sombong. Ngapain kosel-kosel lang? Sebelah bukanan ini loh. Mau engalin tegul mau. Pulang ini kan lo. Hot. Lo. Nana tiang negul. Gimana belakang? Dolar bareng tegul kene limana kadal itu. Johin negul deh pak. Kayaknya song tali nih gitu. Ada yang mencelap song nih. Engalin. Nah jani beli dolar diolah sampai metegol dan yang beli melayu nah. Ceng. Dan kita diangkat nyemak penganggo malu antosan ini. Ketang, Pak. Ya makanya marat yang ngigel deh kadang demen kena siangnya. Maksudnya kayak Marat yang makanyong kadang yang demen ngajak beli gitu Mas Raden siangnya. Mengigit. Sejatanya cang sing suka ajak beli tawang. Iya. Sing mau kita mas Solo. Sing lah meke jumahe, lamun sing lah meke di banyu ni berak usul ka. Nganteng kengken. Engken nganten gitu. Sangkal cai dolar. Mau pindah malu nah. Mesulo malu cai di banyu nene berak. Mire bantas cai bakal mesoma ngajak waktu. Dongkongah juari. Maro wake manis kapeden cai. Kadan saja wake demen kapeden cai. Wake mulai sing demen kapeden cai. Mos. Apaan cai bani-bani dari nak muani. Jani tanang rasan cai nih. Jani pengrebut semut ini kan kalian. Jani nago sama Lipi coba. Bani nago macam-macam ke nago. Oh, pakai switcho hidup taruh. Lar, pangengken mesti metegul gitu. Bacis nih auto. Wah gaya kan, kengken. Hidup bertaruh bos. Dolar bagus. Ideal. Oh, bah, kamu main cingale kai. Cara batu lap-lap sing guan-guan lembang. Tajul. Jadi kelah mau bicara pipes kan cai long kampel. Mame, bataro pica pipes Long kampel. Mimi. Satu-satusan doang kampel. Sekat-sekatan nak kampel. Yang cinyak metegol di bataro pica jinas lo kampel. Tuh. Mulu sing dari keliden lacur aja kesuke. Mula tajul. Lar. Engken. Si menyamo jang. Jadi engken. Si benawang cang liung lautang. Sangkala dia sing menurut lautang 200 dah ngomong aja cang. Nah jadi Jadi cang ide kan ci, cang bang metegol. Karena cai manpes yo. Si masak sama tulang kan cang man belum kampel ya nato. Satu-satu cai nyuang kampel. Acang dah manpes yang seneng manpes. Adi gado. Nah ciri menyemak. Gado nana. Belum kampel nih. Sekanit belum kampel. Ah, ngomong. Nah, ada satusan doang kampel. Kita kampel. Jam kuda bertaruh rau. Ya kan bela sih kayak. Nah, terima kasih. Mula kene nasibnya sing tadi nar, sing tadi keleden. Bertaruh mau pico jinas belum kampel. Oh. Hampura mriki. Nah, kenyam-kenyam. Dia ngaco mesti tegol. Bah. Belum ngocok dewa udah ngerti nih. Kan? Di yang metegur lah wenten bertaruh mau pico pipes belum kampel. Lo kampel? Enggak. Satu-satusan doang kampel. Seketan kampel. Sugi aja ler. Oke.
Rin, Tidak, tidak di apa? harus parakan. Yang sotan nanti barang yang Bakti pelingnya cokor dewa. Patut subakti Nge. kebenaran. Itu yang jadi cair lah sedium lah pipes. Sing sote memarah kelah. Mengkayon cokor dewa. Kelah bang metegol. Yang rau hidup bertarung ician jinat lo kapel. Sengelah man. Mengendat. Cair kapel, dolar kampel. Oh, dom nih. Tuh benar. Cocok nih, nge. Ki menang. Lengan janji natu nih. Yang kampel di dolar kampel natu kampel. Len, barang-barang saya yang budal hidup bertarung rau len. Bertaruh. Oh. Ninja susah meses satu. Nang Riki gak menang. Lo kampel. Satu-satu sang doang kampel. Sekat-sekat sama kampel. Juga ya kok. Ya tu ni. Boleh hijau ni kena ni jawab pakai dia. Tu kan ini tumik-tumik di dia. Weh. Begede. Ini aku mau celeng benar. Yang mah gede, yang nak mendiang lah rumah di ni. Weh, tidak bertara ke rawa nyok. Begitu? Kalau mau picot di nat, long kampel. Long kampel. Benar. Begitu? Satu-satu senduang kampel. Kampel. Seket-seket sama kampel. Pel. Nyen bang. Gelah. Wah, ini sajaran. Man. Yang betul ni. Bayan ba mategol, ician Cina kan bertara. Yang mategol sen ician. Wah, lo jelek tu. Jangan tu betul kini, wakil kini sekian betul. Yang betul orang cocok. Oce kamu mategol. Asal tiangnya betul, domen tiangan tengok jual. Dadannya dua ngedop. Nge. Barang gelah dolar kan. Dobang. Ada rumah. Yang Nembus tak. Halo kan kali gay. Magadang sing. Ada anjingnya. Dut pondok dia. Bondok. Oh, Yang ini yang berau hidup bertarung di Centina. Oke. Doce sengemang domnya, bahanlah doma. Asal ada bunyi. Berarti hidup bertarung berau. Dom. Oh, pengendom. Lagi tablet itu dah. Halo kali gay. Long kampel mampir. Tunggu taruh. Geles ada taruh. Gelebok gina, gelebok siap. Nong orang apa be? Ngantosan pipis mak gelebok long kampel. Bodoh. Ya. Paman dah di Medegol. Jangan sih. Kayaknya untuknya. Kene dia nebung anak bagus. Mau pakai yang ronyem. Mau tegul. Dia tu mau tegul, kadang dia. Bisa penyak mau tegul kalau manpes belum kampil. Satu-satusan doang kampil. Sekat-sekat doang kampil. Dah tu mau tegul dia mau tegul. Misi sertifikat baru. Misi sertifikat orang. Sing ada yang orang maro renjang pokoknya man pipes ninja kau mau hidup taruh. Saya misi sertifikat. Bila di tengahnya kalau cilap sertifikatnya saya tawang. Bodoh. Yang Yang ada lengah. Ketawang. Dadari nggak bang Pes. Oh, sendingnya satuan itu. Dadari itu gelah icang nawang. Icang anak negul kelemahan itu nawang. Bawa, ya. Lu kok sih tahu banget lemuknya. Weh. Ya. Adin los deh. Niki pun yang orang kalau mampes, mudong pes satu-satusan mampil. Adi berubah. Ada jeneng neng orang Raja Pala itu berubah dari kini. Sina sebuah mesilung mana mirip. Ler. Ada nak cekek nak. Ini menegol dia. Oh, ini negol. Ini lah ada tegol yang ini tepuk sih. Ini bekat ya? Ada asal ganti. Yang tegulan des. Begitu manpes. Nih ngelah nih. Gelang.
Oh benar, gelah nuna negor jadi gelang-gelang Jaka makan suan. Nih bontot lengo nani jek pipis doken mata nani niu. Karo orang ngomongan tlung karung lekrek tekul. Ya wai nani bangke mah tekul sing ngamah-ngamah nani. Kenasanya mah kayak lo, ulama tegol kejap kan ketepluk pes. Itu betul-betul ngale gaya lo banget ibu batis jangan misalnya begitu adok kang nawa. Yen ada nak lo kene. Nggih. Melang cara ngerayu. Geneng nganggo. Iya, aduh. Wih, ben lagi ngerayu. Ayo. Ada yang Yang gini, cocok ngerayu. Mari. Eh, Ben anunya. Betul lo. Yen buat ada gelang kayak negol. Baca dulu sing gedang negul. Tapi bagus kan lo. Jenengnya cara ngolong-ngol lo. Yang takut. Cara daluman meyeh kocok jenengnya lo. Aduh daluman orang. Luman, senawang bulung. Uli tibang li beli tekemariki ngarayu tu ayu seksi Bisa kememunyi hati yang tu sing peduli miriban ya iki ati uyan takut memunyi kudu ayu pacar nunggu sampun dan ragu-ragu akan tulus cintamu jangan kau malu-malu bilang I love you meme bapakmu setuju nganten malu ngale dewasa ne paling ayu mas kawin ngebon malu ne penting bulan madu di hotel bintang 7 lahut aku tutup pintu buka baju jangan ragu-ragu beli ingin tahu oh ternyata sing mebulu lar nama bulu nama bulu awak mebulu Lawan sing bulu dan mereksa. Ah? Kada nonyang nasi semua bulu jelek you know. Oh, ngangkat. Aduh nasi semua bulu lo. Ngangkat. Udah bang itu nasi semua bulu lo. Ai. Bebe putu. Kali lek-lek kan bungot. Wah bebe putu mau bulu mau dia tuh mantat. Pontok kesihir polone pang enepang. Dino yang ai bane urutane. Urutane amae. Udah ngawak. Wong batu. Adi ayu Gendeng pes bolong. jaga saja adi niki mobil jazz beline ambil maka cina resnan beline reng adi ayu jaga saja adi niki mobil baline ambil maka cina resnan baline reng adi nyak tuh gendeng bulas terus di Anten ya. Ya, lu den adi ngaten yo gasak polone mare. Gasak. Kunci dijo lo gasak. Ada kok bani kene lo gigene mos lengkatan. gigi orang Galak-galak hati memene. sing yo mas lengkaran to gigi gingsul katane Gingsul gigi megarang. Megarang ke tengah ada, megarang ke sisi ada. so sing gigi mekarang gigi memanyak katane yu ngajak banyak Begitu. Der, Pasti gigi Ya. nonton. dia nang jae nganu der. ngapain Rayu so. ngerayu kan sing bisa raos sangene tenang tututan munyin kiange Adi boy kanan Adi Boleh kadene Halo hati mo. mana pangeng Adi
Jane beli teko mai. Jani beli teko mai. Tuah ngalih ki dewo. Tuah ngalih dewa. Tulungan beli adi. Tulungan beli hati. Keto nae ngomong. Itu nih. Tutu tano. Tuh cing udah nudeng marah. Oh gitu. Nah, cuman. Sekan. Sepetekan beli ini mai adi. Sepetekan beli hati mai. Dua. Komandan jurek. Adi kan? Anak buaya di gudang badeng kan nih. Bahkan cang ngerti kan biar badeng kok tawang anak buah cangnya kene agak enak. Oh cang sen rimo cang. Oh jum sing trimo cuman. Plin plan. Sepetekan beli ini mai adi. Sepetekan beli ini mai hati. Gimana kayak mau plesotan bumutnya. Wah. Aduh, kita ngopecine. Ulang. Dua ning ada ane saratan beli. Dua ning ada ane saratan beli. Telu. Tulungan beli adi. Tulungan beli hati. Pat. Pasan janji ni dewo. Lima. Lemesin beli adi. Enam beli adi. Pitu turin beli adi. Putusan janji ni dewo. Siam beli bayi hangat. Nandung diam kan. So. Sekenang mendingo ka. Nanangan dikit nanangan. Sekenan. Dua ning cai bongol-bongolan. Mak. Lu bantu. Pasuka itu. Bencungu. Tadi sang jegeng dewa. Anten ya. Engken cara platok untung. Bumut mal. Mai kertas bonkang. Mangke dumun jero. Di tiang uning nenten ring ragen. Jak saget sampun nganten. Ragen niki sapa sira? Tanuning di tiang ring jerone jak. Jerone tanuning tiang. Nenten uning tiang. Jadi wawu teh yang mangke jerone. Cak do ketangnya kena secara lengah-lengah. Pang tegar yang lama sing ngaluk ini. Ngeplesotan. Adi, beli sing jatlen mulo tuah angkara pati beli. Mulo leng jagat matau, inan sugih di matau beli adi. Niki inan sugih, inan bagus, inan maling. Hah? Nyenak kone nu, sing ada nak mau takon. Iya beli sari mangke di kamar tuh regangan beli bakal bersih ke beli une. Wah ini kan tidak boleh itu mangke beli regangan tuh tidak beli. Lawon. Hasil mau takon, inan sugih beli. Iya nalo muluk itu. Dua mau bibih betek di dorang ngono ngamik, betena ngono ngamuk. Ngawak. Rian tukang beli samponnya na yang raga beli Prabu Sakang Metau. Kayun beli rau meniki napi jaga rara beli. Nah, Jadi nanti kena beli ini. Wih bon kane karbet enak no. Sana puasanya bener. Tinggi beli. Mendewo. Di sapunika. Mendewo ning. Ampura yang bisa dua ning titiang neme mangke mangke itu. Lian lir. Yang mula ngajeknya keras, lian nan lir. wis riang. Yang dadong no mungunya cerah hujan angin. Dadong nih ngawak. Dadong gaya denan. Semetun nih, semetun. Nyaman? Oh nyaman. Sake wonten ampura yang bisa. Ampura yang pisan titiang beli. Titiang ten sida pacang nagingin kayun beli ni merapi beli. Ye? Dua ning yukti ten wenten nyen manah titiang. Pacang merapi yang ngiringangan beli. Apa mirip beli kuangan? Nah, Dong yang kita dari sana beli kapen ragan dewone. Rasa alus beli ni kapen ragan dewone. Sing sida dewa kalau rimo ragan beli. Beli. Dua ning anake merapian punika. Wantah kedasarin nantuk sakit. Manah tapi tresno. Beli tresno ring titiang lalar tresno ring. Oh sangkan yang tertentu. Wonten manah titiang nenten. Ya lacur mana terus mah tuh. Lacur terus lo apa keten?
Oh, gitu yang menurut dewane. Yang brilian. Nyak tuh arahnya, jok. Sampuna ngejuk titiang. Nyak tuh gilon. Paman kondang tulungin tiang paman. Sampuna mau tulung. Nah. Jok, ler. Bodoh. Ada lemeter. Halo. Yang kawan tahu. Atur yang kawan. Tulungin titiang. Titiang nagih keparing boso anduk tidai beli saking jagat metaung. Yang bakwan Mau tahu pura. Inggih padhet pisan. Warauhin mriki. Mau titiang nek ngiring kayu di Indonesia khas itu nagih ngejuk titiang. Aradu Agung Putra. Mami tang lukur titiang tuwa. Urun kadi titiang mapetake nang ratu. Saro ledang ratu warauhin wewidangan titiang mriki. Menawi to syarat sana wenten jago tunas titiang. Urus. Patut yang begawan. Gumantine titiang rauh tangkel mriki. Yukti wenten jagi tunas titiang yang begawan. Lir, Ya, yang cai matur. Ugro di tiang ratu yang bakawan. Apa ngajang di tiang lunas pengampuro wenten di tiang melaksano kade awus apun itu. Boye wenten mana di tiang bacang nemeran linggih yang bakawan. Gumantin di tiang meriki tangkel wenten sana gumantin tunasan di tiang. Oh, sayu agian kena ci barakan mai gitu. Ada kopo saman bapoe. Mulu lakar ada tunas gitu. Me patut. Omoy dewa ko brandanan ngangat toya walu. Oh, kete nyan sampai di kebakayan. Oh, nah jadi ada kami. Ampun. Lir, matur toh. Apa niki? Di tiang nang kendan niki ninga ordo ring margi-margi tang kendan. Mangno pasti andok di tiang awenan di tiang tangkil mangkin wenten sane tunasan. Kocap sampun merago putus ngodui jati nenten dados duko nenten dados demit jati kendan. Pondok. Ya. Nih maru parakan belo badane sih. Oh, kita tunasang pariji sih kita. Nggih ya. Yani babong ore. Cua darmane anak modui jati. Oh, madan meragu yang putus. Apa ne madan putus? Putus kingaraning bukan. Mau kajang sendadi nu dianggo sariro. Pangedang malikang isadripu. Bang dadi ane madan isaduno. Mau kajang atur redodane to benar. Ada sing anak demit, ada sing anak daging sing ate. Yen sing ngidang keto dan malu. Maka tadi nak suringi gitu. Gitu lo Pasti pas. Nggih ngenten nggih. Sampun niku jati. Kewanten mangken di tiang mriki tangken unteng pisan. Niki Gusti Nita jadi pacang merapian. Titian jagi nganten. Sing saja dari tiang bapo. Yen wanta kangkat, yen wanta dados, mang dari istrinya yang begawan muput sami. Patut punika ratu. Wentane di tiang iki dados. Bagawanto dados langsung iki. Uwit sangkaning banyak di ratu. Di ratu aneng-aneng di tiang komo. Aduh, di tiang kagung muput dan ada punika. Demon. Periantu ke ratu pacang ngambil rapi. Balik bidan pacang. Yen wanta kakak lainan mangkin di tiang. Mangga puput mangkin. Mangkin puput. Ada mirip bahasa Jambi. Sapo bapo? Mangkin kalau mau cokor ratu pacang. Aduh, seneng mangkin lagi di tiang. Yang ning ratu di tiang ini. Siro rapin kalau mau cokor ratu. Niki rapin itu bagong dia. Itu anak nas. Yen wanta kangkat itu anak mas ya. Aduh. Sampunan ya ratu mau sasapunika. Iki yang sampun tuwa puniki sampunan mucik.
Ratu yang Begawan. Adi atur para titiang sane wau sang sampun nemraga sulinge dan dados duka dan dados demit. Sane mangke titiang jadi Nuna Sidayana dados kenten yang Begawan. Ratu yang Begawan. Ne mangken mangen nenten nyen Ratu yang Begawan. Kasih nangeh lipyo reng wacana. Duaning sapunika pinunasi dari beli saking jagat petau. Ne mangken juga titiang pacang nagingin kayu nideni. Merabi sarang idai beli kering jagat petau. Kewan tenang purayang pisan titiang. Boyo sangkanin mana titiang sampun metjen titiang wetanir kiring pesrang. Ngaturang ayah reng Ratu yang Begawan. Duaning titiang memanah. Manggenen enten Ratu yang Begawan kasih nengah lipia wecah Ratu yang Begawan. Oh, Keling ayu ya. Titiang. Tepengan jani merasa wah apa. Iri bang bapunya nih dewo. Yang ton bapu dewo supo madan menek pajang supo antas dewo ngalih anak mandi Kewalo jening. Pangsing nyenuit sangkaning bapu ora tuh yang nyuci mana kalau terus orang mau depangan mati dia merasa kekeling pada Warsido mimitando nemu duko, Warsido mimitando nemu padi, Warsido juga mimitando. Kuwi sangkane muni titiang sane wau, awinang titiang wenten bicara kali sapu. Emor, kuwi sangkane balungu cokol ratu, nicening titiang iki, nicening titiang pemargi, mangdening para sida titiang yatno. Neng pemekas negara Titiang Ratu yang Begawan. Yang buat tresnan bapone tekini dewa sing adolen jeneng. Mula patut bapo Mas Adyo tekini dewa. Kewalo adone lantak bapo cara jani. Ampurayang jeneng. Sing idang rasa yang bapo puput kadi. Po jalan jenenge lakangar. Alain anake buku bapo merabiang. Semua tuh di tiang sini Begawan. Yang kaki punika urus. Ratu yang Begawan. Titiang pacang mepamit ring sige yang Begawan. Kewanten banget pinunas titiang. Becek-becek Ratu yang Begawan menunggu kiring pesrangan. Titiang banget pulungsur pengampura ring parilaksana titiang yang Begawan. Oh, bilang iring nggak sih? Endeng ayu dewo. Titiang. Depengan jani bapo sing idang. Kapunan yang kayawan dine ring piangak pulau radio di Jakarta dikit darah kondang. Ambil aja parulo joko lurung darah. Terus kuning. Titiang Ratu yang Begawan. Apa lakar kemu majalan malu ke tengah kingwanu. Kuit sangkaning ni bapo pang presiden aja kang iban kemu bapo. Ratu yang Begawan. Dong sampun raris sangkanin titiang Ratu yang Begawan makin mendilan saking pestama. Kewanten banget titiang lungsur pengampura. Sampunang Ratu yang Begawan lali ring sikian titiang. Sampunang lali berdua putra kadi sikian titiang Ratu yang Begawan. Majalan majeneng. Becek-becek Ratu yang Begawan. Apa rasanya ada bapo lakar pinatu. Neng, apa lakar majalan. Titiang nalar pacang mepamit. Ampura yang titiang Ratu yang Begawan.
bola kagara dano ngeras dijaga nih mangdo ini wong tuangan yang ada semua. Kalau ratu dono membayang itu. Kemudian dewa sebab. Kalau ajak beli naik melah dewa sebab. Sana sebetang di tiang. Dong sampun rares kido nakiling ser. Nenten kayun pajang yaksinin sekian di tiang. Risedak di tiang pajang ngemar tiang pawiwangan sarengangan beli. Ikesane sebetang. Dodo sebab ngadi. Namun yang dewa mendalam dia menyingakan. Mirip seperti tahi sang yang dewasa. Mirip Nah, kemulah kuang pinang nang. ada kok. Negani nak kami mangi ring-rakan dewa ini. Tani karbo makamada nilai-nilai apuran pinang-pinang. Siang. Premon drama kok mengenap. Ini awal dari joge kadang kok. Pemangku lu. Ngeramangku nih. Benar. Oh, mangku kita telah menap kami malu. Banten. Ke rumahku kaca kami nah. Jadi itu nak tengok arman. Nang yang Ki wonten beli. Di tiang puniki kelintang tamat pisan nangen beli rapi. Mang nane ledang yen beli niki-niki di tiang. Sampun api sodarmane anak kiri kering. Abi, kemudian dewa ngerawas kita kapten. Yang benang jangan ini, di dewa tuah beli neng lah. Beli, masih dewa neng lahan. Apa penaten maneokas beli kelawan dewa, lan belang barang-barang aja kan. Inge beli. Lihat, Siang. kangku mau pengilang cil. Nge mangken. Ye, kangku, Om Swastiastu. om swastiastu kangku. rumahku. Ya. Saribi, cina embiang dan kene pererain jerone. Makan ada semua besar. Kuduni ngarit pedang kajalan. Ini. Besi nyawan padahal. Haris. Jetlak. Apa? Bicara. Jelut lagi nih. Mang Pramoso di sini ngucap di mandur selamat. Mandur selamat pas duwe iki nyukur paku sareng sami. Mandur segar, mandur sugih. Mandur lacur. Aku nikep. Dia kan dibanyakin nasi campur. Ngantar ini. Bane mare sing ngerti. Yen ada nang nganter sana ratu jelas kali banyak. Yang gelam kejang banyak nyen udah bebas. Banyaknya malu asli tiang tunasang kan juga utara. Nih di manggu nih. Ge. Gedang pasangnya bener. Kedados. Sana dia. Kedados. Ada yang mau masuk nangis apa? Ngomong berapa sudah sering cat di mantul tiang selamat. Panjangnya dikira cukup paku. Ya. Pengocotannya siapa?
taruh yang nyumunin malah niki matur yang itu taruh. Amun kan yang kedukain. Nggih, pacut. Sekali atur siap. Oh, mangdak mosi suara citi ngucap citi mantra. Manus selamat iki ning banjar cukup bagus sareng sami. Manus iki jam kejam manut gelem-gelem mati-mati. Iya, wedi sawadem. Muang dom. Pak, mati sing ngene. Pak, ne sampe ngono. Bingut angkune kok pas laisen ngerana. Sempurna ya, udang garam ya, sami ya, idik gemes, tanah ya, Anggarapati lho. Aku Anggarapati manut. Buruk. Ya maham deh. Mangde tulisan cerai. Wah. Udah gitu. Aku siap dandannya. Oh, santi. Katos itu. Ampun bukut gitu. Ngilen aku udah. Sesari lu natur lu. Ampun. Ampun kadang-kadang ganggu saya manuk biasa mangkune genten. Ae, ampun. Atur. Ngantar mantra niki yen ten nas sesari ten puput kan. Oh, genten. Semua ganggu. Banyak yang nang karya di tiang. Bel manten tuh. Ler, yang pamit. Ira. Kakak ayo. Dia ngantar Jabo. Haji sepeda meo. Nih. Kak. Kak pengabu apaan sa? Apa? Mangken kadiraos semua kedewone. Kong wenten ilan-ilan bulan pitung dino. Wong presida dewa kelawan minyak siang kade mangken. Inggih beli. Yen sapunika, duaning titiang sampun lesuk pisan ngiring berarian sambil nyang siang beli. Ler, Jujang. cair ilan-ilan. Nggih, mulunggo cokor ke mriku nuwun, Jujang. Ayo nggih. Itu danen titiang sane wenten riki mangken ke ibu rantuk joget bung-bung. Pokoknya mun, bang semangat meriah.